La tātou tāpua I atu I le atua. Se tō mai se tātou pia se whamormari. Waso o na oli oli ne lo so ya Yesu ua ia whaula te a o la le pe se tātou te tālo. Fia whai ae o mātou a nganga le li ie lau whanau le nei tai au. O a mātou ulu whale mai ma le fia i le mātou maota whono nei le li ie. Sa whea ngai lau pāle mene lo watu nuu a toa le li ie ma whai ngā malolonga o le pongi sa o le pō ua mau atu. Lo walofa lava lea I lau whanau o mafu ai le nei tai au fōu. Ma alosi fōu langona fōu fia fōu le li ie. O mātou uru whale mai, ona la mātou ngā luenga ma lo mātou vala awina. Ai se o mātou wafe atu lava e whaafitai a lau o fio. Ma lo pule whaafitai lo walofa wa e whawhanguina lo watu no. Le ngata whanau a onga e uru whale le li ia e le ao aoina o le poto salalau. Tangata malana wa e tutofi ai. Ai alau pale mene u whaavai lau o fio lo mātou tamau. Ma lo pule whaafitai lo walofa ma lo wanga le lei. Mātou mana tua le le ie tai o lo mātou watu no. Le au mamadu o le malo, ma le masiofo, sui o le fono sui tofia ma whare tua. Le au whai ngā luenga tutofia le tua o mātou wala whai mai whaangunga le lei. Ma fua mai ona o le tua o le alofa lava ia. Fo i atu le vi inga I lau o fio. Sili o na mātou mana tua le taulanga ola na saunia lo walo pele o le whaola tanga lea mo I mātou. Mātou te whaafitai ai lau o fio.
E le aunga o mātou tangata malawa fio le nei pale mele le ato atoa I uruma. Tangata anu o lo watu nuu le li e mai mātou ta I toa tasi. Wha mamaina I mātou le li e lo walofa malo wanga le lei. La mātou ngā luenga wa amata ina nei lo mātou rufale mai. Lufi ina le tamao a inga o lawa fio le aise sio I mātou e aise atoa le li e. Mātou tatalo le anganga pa ia o lawa fio le li e. To ia I mātou ta I toa tasi fe lafo inga o le nei aso. Fofonga fe talai lawa fio e awala mai I lau au na vai ma le whaatau wa. Le ase ngā luenga e mai au na mātou whaia. Fo I pēr le vi inga I lawa fio. Whamanuia I sio mātou watu nuu le li e. Mai lava iona tai. Whaare e ka le sia, whaare malo, to tonu o whaalapo tukutonga, whaare whainga luenga, ma a inga tai tō tasi. Ia o iai lau whaamanuia le nei aso le li e lo mātou tamau. O mātou wafe atu le li e o no lo walofa, Yesu Keriso lo mātou wali I ma le whaola. Amen. Faftai. Lea ua whatangi moe pe au tāngu tungutu o le ala. Ina ua langa le au tali malama le moana uli. Ua whanati fo I le au masisina o mataonge. Whai mai na wha e ai fi ngota o le tai pena. To e ia lai le langi ni ta fo e o le savalinga. A wā o le alofa tausi o le atua ua se vavae muititi. E le mawhai matangi a wha o na tineia. Lea ua tātou oa I fariseu ma saa I mao malie. Ina ua maleifua mai ma lala whai mai whaangunga manuia. E paia o le pale mene ma le atunu le nei tai au fou. A le aso fou I ua whao popo I lo tou soifua ma so mātou wola. O vā venga I e to pule e le mata I sau o le fuafuanga. E paia tia whau. E mamalu fo I tia whau. O le tofi na utu ai loi fofonga o le atunu. Ina ua maua lo na malo saoloto. Le malo na sa ili le ola la fuai o utoutua a. Mani o mātua. Ta alofa, wala lango mai le atutia. O pa ia, mamalu ia. E opo pea e le malu, ma le malae le nei. A o Samoa foi, e leo se nuu tariola. Ai ua mamalu le whealoa I o le maota. Le fio mai o lau fionga le taitai o le malo, lau fionga I le li pale mia ma lau ka peneta. A fio min sta lango. Fio le taitai o le tuangai, sui taitai. Ma le mamalu o usunga fono e fia le atunu. Ia fionga sui mamalu o le pale mene. Ai tainane whaurulunga o mtanga luenga, ma whaala tonga tu maoti o lo tātou malo. Ma sui o le atunu o tātou au whatasi I le nei tai au. Se o whamalo le folau, whamalo le ono sai le vala awina. Malo le soifua manuia ma le langi e mama. Le tapua inga le atunu, lau fionga, mamalu I le au le malo ma lau masiofu. A fifio sui o le fono a sui tō fia ma o tō whalitua. E tapua inga le whamsino sili, ma le tū tino le whamsinonga. Whaurulunga e ka le sia kerisiano u mai Samoa, ma au na whauina o le tala le lei. A o Samoa I o sa ma whainga. I Samoa nei ma so se tafa o le lalolangi.
o mamalu whaifo ngata, awa ainga matama, o tama fo I maainga. Leu songa tu mua mapule, I tu au mala tawa, ainga le tai ma le vaa o fono ti. E whaatalo whatu lau pale mene I le nei tai au. Awale to e tawa o fiai, mo le fou lufi na o le talo le tupe o lona tamau ainga. Ma lor soifua manuia, ma le langi e mama. I le whangaloina fo I le tāpua I mai ana I o tātou uso I sae. I le paia o le whainga maloa tutuila ma manua. I le fia o le kovana sili, fia fo I le lutena kovana. Ma le mamalu o a o lua kapineta. Fia o le presidente o le senate, a fia o senatoa o le maota maualunga. Fia o le fionga le fonga fitalai, a fia o faipule o le maota o sui. Lau fionga le whamasino sili, ma le mamalu o le whamasinonga. Fia o le whailau tusi o mta upu tau Samoa, a fia o kovana o le whale lima. A fia o le sui o Amerika Samoa le kongresi le lau mua I Washington. O pa ia lava ia wale a fia o sua ma le vai whanua, fo mai tūlangi, I tu au ma la taua sa ole ma le lau niu sa e lua. Fia o le la au na motasi, a fia o whatui, whetalainga I to ma upu le manua tele. Ma tau te whātalo whātu lo o tau soifua manuia, ma le langi e mama. Le ne yaso ma le fau walo seu o usu fono, ma usu ngā fono e fia le atunu, I anga le lei le li. Whātamau ainga mai le langi o tau finangalo, a wale lufi na o le tātou tamau ainga. Whamanuia le usu ngā fono le ne yaso, manuia le tāpua I mai e Samoa. Isi whasilsilanga al whongwhitalai. Pei ona sila fia o leo o tātou to e tau o fia o le tātou mau te whono le nei. Talu mai le tau whaiui o le pae inga lona se fulu marifitu. O tātou iai le nei pae inga lona se fulu marivalu. O lea whata ato e whaawau tau o lumanga I tūlanga masani lo tātou mau te whono le nei. O whaangaina nei le ala tā vale I le sau I lunga o le tātou mauta mo le mautinoa o le saunga le mu o le palemene. O le tasi lea mafuanga tāu o le fausia o le vaenga I luma o le whātāmiro sanga o le tātou mauta. E mo le solonga le leo ngā luenga le palemene I le whātonu folau o le fonga fitalai. E toe whautuaina sui o mata ngā luenga ma whaalapo te putonga tū maoti alo tātou malo. Whaonga mai pēr le vaenga o le mauta ua whātūlanga mo o tau. O le tū le sai, ai whaavanoa pēr le tū le sifo mo le mamalu lautele o sio tātou watunu. O se whātūlanga ngai whaingo fia I le whonga whetalai o na mauti noa ua tātou mafuta whātasi manisi o le mamalu o le atunu. Ma tātou malo mai whafu. Mafua atu iai se whaafeiloa I ale pāle mene. E whaingo fia I foi o na sila fia atu e le palemia ma le kāpeneta, whaapea sui mamalu, sui o matanga luenga ma whaalapo putonga lo auai mai pea, pe a mana o mia se fiso swani. Whaamole mole le whaatanga inga le paka o se taavale so se vaenga I luma atu o le mauta fono le nei, e au fiai ma luma atu o le stepu sa whaonga I le tātou tutotasi. O le tausinga o le tau aloa le fono uso o le atunu e le mawhai o na ti face pe punitia luma o le maota fono le nei a o fono le palemene. O le mamalu ma le aloa ia o le tausinga o lau palemene o le tātou nafa tausi va tele lea. Whaawau pēa isi whasilsilanga ar whongwhitalai. O te manatua mai o na lau vai manu ula, ai le whanga tua manu o le tua sivi, mangongo uli se vai o le whonga whitalai. Ma le malu tau e o le maota nei le awhio mai o sui mamalu uma, ua wha au wa ina le sao Samoa I le nei pae inga. O le upu moni,
o te le alo le pāti whataloto pe o te lafi atanga usi. E whaale o atu le paia o le nei pāle mene se motu ngā afa. Ai o sou tiu te lea whaafonga whetalai. E whaelo atu se vaenga e ao na tātou li o. Ma a pele pele iai a wale tū mawalunga o le fono usu o le atu no. Ua o matawina i lunga upenga te whailangi ma wala o tustu singa whela wa. Le ngangana o whaongaina e nisi o sui o le nei pāle mene. O nisi foi sa avea ma min sta le pulenga whaatonu le malo e lei ma mau te le atu. O se ngangana e whaatau tā ma femilo sai le tūsia ino ni upu masoa. Palau vale se i tulou le maota ma sa moa o lo o maua mai whaasalo launga o le fono le nei. Ua o le masina lava e malu pea ua e lilo ai loa i lona ata lua. E tino fo i le niu ai sua i sami lolo lona winga. O le itu e sili o na whaanoano Island 4 ona o le ngangana ua apo e whanau o le atu nu. Ai o sila tali matangi ia mo Samoa i le lumana. Ai pele o le taimi ea le nei o tātou te tai matali i ma tātou nina ma po whesa nui a wā whanau a Samoa. Ia mana tua mai foi sui mamalu uma o le nei pāre mene. Ua nā o tu tonu, ua le nā o tu tonu o le nei maota e whaalangi ai oi lo mamalu. Laua fionga, your honorable, ai o vaenga uma o le atunu uma le lalo langi e atoa e te whaa fio iai. O le maualunga lea o le lato whaa lalo mai ia i tātou o tai o le atunu. O le upo le atunu ua nā o le manu ula e mawhai o na talai o na notanga. Ina nei e nau tae whaari lo finanga lo tusa o lau ai at tau, whaare whaavai, ai ngalo ai lo tau wale atu lo lava le ngangana Samoa. Ma ua pei o se popo e pei malele le valua po, a ato whawhase a fioanga. Ai o se anga, ai o se ngangana wali ai le so sofa o le alingalinga. O le whautuanga muli ale no foa, ia tautua nā lau tautonga o le loto whaamaoni. Ai o se tūla fono foa. Ma o le ale to e tua wanoa loa fo i le fonga whetalai. Mo se whaasalanga tala whengai. Mo ia i tu ai ngā mata upu e ali iae mai pea. Ia manu ia tele sui mamalu uma o le nei pāle mene. Tui nā tō pepa. Mua, pepa le pāle mene lua filus fulu ono, lua filus fulu fitu, numero fas fulu. I poti fal tau sanga fa tongo va asa momo tau sanga fa tupe lua filus fa lua filus fulu lima male lua pe palpal mene lua filus fulu ono lua filus fulu fitu numero fas fulu tas i poti fal tau sanga le pulengo soa vai asa mo mo tau sanga fa tupe lua filus fulu fa lua filus fulu lima alvaro lo fio Tui nā tō li poti a komiti fa mene. Tasi e palpale mene lua filus fulu ono, lua filus fulu fitu, numero fas fulu lua, li pote il komite o tupe maua ma tupe tongi tu la funta o whaofi o fata wino tupe lua filus fulu ono, lua filus fulu fitu, ma le pe palpale mene lua filus fulu ono, lua filus fulu fitu, numero lua, tala fata o tupe maua ma tupe tongi la malosa amoa, mo le tau sanga fal tupe whai wina, as tolus fulu iuni, lua filus fulu fitu, alo lo fio. Sau noanga wha minsta le fionga il panemia. O te tāpā mar wha lo fionga il panemia mo lau sau noanga wha minsta. Paftai atu I lau fionga il fonftalai mo lo wawanoa a wā le maluta wee o le pāle mene o Samoa. O lea ua sau fia lele le manu na moe atu fia. Ina ua tongo malama o le nei tai au fau. Malama I ulungalu au fitia I pe au le malu o le tapuitea a wanga luenga mamana le atua. O lo na lofa, malona ngalelei, malana foa I le ola fai pea mo tato uma. Ua tato utoe au fanga poto ai ma le manuia I tia fau. Lau fionga il fonga fetalai. O lea ua maea o na sau lau fuesina.
ma e fofola le fala awa upu tamua e lima taitaina ai le tātou whonotanga le nei. Wa e whapoi fo i vangana awa le tāpua inga Samoa. Ma malu wha le tala le lei, ma malu wha le atunu. Taina ne ma malu o le maota le nei wa tātou wau whanga poto poto. E tele tai au e le lau tai au lau whionga e le whonga whetalai. Ai sea, o lea ua toi ifo le fui niu le lapa lapa. Sa tātou maota tau ave, ma lawa tau ave le pāle mene. Awa le pēa ma vaitangutu. Sinave mauru matotua. Tai au le nei, o lea ua toi sunu i le ala fale i tia whau. O le malai o tō whinga, o le malai na tō tofi ai Samoa, ma o le malai e whamai e nā i le tupu, pēa maua lona no whanga. Tu lai le ava, ma le whaaloa lo tele la wafionga le whonga whetalai. Whapoi ai a wā le tāpua inga Samoa i o na tūlanga whalupe. Tāpua i mai e la na fionga i le au mamalu o le malo ma le masiofo. Tāpua i mai a fionga i sui o whono sui tō fia ma masiofo. La wafionga i le whonga whetalai ma le pāle mene o Samoa. I o atu le fionga sui pāle mia, ministal kapeneta, ministal ngolango. Ia mai foi lau fionga le teitai o li tuangai, sui teitai ma le nai tu o le malu, sui filfilia o le tātou paia inga le nei. Tāpua inga mau a wale ofisa o whamsinonga, whamsinsili, kai nane le vāno fotolu, e tausia le file mū, le manuia o Samoa nei mātai au. A tālofa atu foi le paia mawalunga o tātou au fia, whaurulunga, tanga luenga, whalapo ptonga le malo, tai nane le au whainga luenga uma, e tua iai le malo, malona ati na ina. Ua tātou mafuta fia foi mo tātou ainga, polo mangafa, malanga mamai fafo, whatalo fatu i le nganga whaloalo. Lau fionga le whailautusi al fono, ma le sui whailautusi. Mau tau whaivalo filima, a wale tau tuaina o le pāle mene o Samoa. Le whaafonga tāpua i mai a Samoa i tā whaifia. A wale paia o ainga, ainga o tupu, ainga o nofo, ainga o pāpā, ma ainga na ta whaiwha. Taina ne ainga nei le iti ala malama na tātou maua iau mai ua malo. Lea na e whaano noine iai lau a fionga i le whafonga whetalai. Samoa o tāpua i mai tā whaifia o le lalolangi. Maua mai le tātou whono tanga le nei. A malo le soifua manuia, wha malo le langi mama, ma le soifua lau le lei. Lau a fionga le whonga whetalai wa manatu. Tau lava na whai atu se upu, ai le tau awa mea le tātou whono tanga le nei. Ai sea, tā ua le so. Ono le aso le wa tātou fo i mai le malae. O le malae fito i tonu iai le manuia o Samoa nei mātai au. A tā lofa atuai le nganga whaaloalo i le paia, ma le mamalu mawalunga. Iwa masina o tātou aitau malele. Iwa masina o tātou maota tau ave. Le tai au le nei. Afia maia, maliu mai, matala mai ao. E mai se le paia mawalunga o suyu sufono o le fatu au fale mai le maota. O lea fatu au tau fale i le maota e li po iai upu o le atunu. O le maota e fito i tonu iai le talanoa inga o manu mao mai o malo o Samoa. Ai mai se, o lea la tātou sauni atu e tapena, le vā ili ilina o le tamau a inga o Samoa, o lea na mai ai tātou teo mai e li po i upu. Ma tō nana tō nini, tātou wau maa, ina ia manuia Samoa nei mātai au. Ai le mawhai ai na tuua le nganga whaaftai langa le tāpua i Samoa. O ai le pule na amai a tātou inei. O ai le whātua tuanga na lai o na tātou sau whawhai ina fō nei. O Samoa ma le whaamanuianga le tua mo tātou. Ai le mawhai ai na tuua
Lenga o lo tapua I maula le ula ma po le fala. Au tatou walo I lo tatou walawina. Mori ai le nganga whaftai tele, lau tapua inga Samoa. Whaftai me uma, lau tatalo, lau tapua I, lau whanua no ngā manu, ma lau whamanianga. Ma vai atu le lava yaso. Ua nao le vi inga lava o le atua. Tau na tatou whafoi. Ai sea, ina nei ngalo, pe whawhewheo na tātou sau whawhai le maota le nei, I le tai au le nei. O le ngā luenga na whau ao whau pō, e o tātou matua na asa ina le ngā sō le tai au, le wa tātou sapi le whale o puna oa, ma o tātou tangata I loa I le lalolangi atoa, talu le latou taulanga na osi. Na osi whawhewhea, na osi le loi mata malingi ma le loto whawau. Tafe le toto, masa le toto, ina ia maua e Samoa lo na saulo tonga e whaababau. Aua nei whaangalo a fia I siona vao. Aua nei o tātou maua uli futi. Ma I o tātou manatua pēa le taulanga na whai o tātou matua. E ala le tātou wono sifuru ma le wha tausanga. O le wha manatuina o le tātou malo tutotasi. Whaleo I nai le nganga whaaftai, tonu le maota le nei Samoa, ma lau taulanga na whai, vi ia le tua. Mi mea wale lei, ma mea ma umata ngau fie, wa tātou maitawina, I le wha manatuina o lo wono sifuru tausanga, ono su wha tausanga. Ia wha fo I pea I le tua, lona vi inga e o I le wha babau. Ta pena fo I le lava yaso, ma ea ona fisira wha I le tātou malo ma le tunu. Sei fo fola le fala, Fatu le la afa ma le la fala. Se I tātou tini matala tala, ma wha matala ia Samoa. O lau tala o le tupe lea mo le nei tausanga. Tasi tesi ma le tolu piriona. Le alofa ma le anga le lei o le tua mo Samoa. Ma e le ma whai o na tātou omia wha niwa le ale. Ai sea. O na ngā luenga na whauao whaupo e Samoa. A lewa mai le wha tuanga mo tātou. Tātou te o mai e poi, ma whaasoa lufi me le lei. A wale manui o sio tātou atunu. Lau whionga le whongwhitelai o le ala leo le tūlai. O na e tele tai wao, tai au, ai le lau tai au. Ai sea, o le whato a tātou fo I mai le vai, I le mea na tafe atuai. O le maota le nei, o le maota e turu I tau, wa so o na tai au. O le whono silia le atunu. Tātou te o mai e li poi ma whai eile manuia o Samoa nei mātai au. Lea whai walongona le saunoanga la uwhionga le whonga whitalai. E ala I upu matala, o le tala le tai ma le usonga, o le lau mea toli a savili. Ma upu lo whelelea I lunga upenga te whai langi. La uwhionga le whonga whitalai, o lau te talo. Ia maua pea lo to atai. Ia malu le fale o le tua lo finangalo. Ulu matafo lau to fae te aua wai le maota le nei o na mamalu mo na paia. Aia ta ia lalo pea le ia sa mani. Tātou nau I le lofa. Sa ili le amia tonu. O toa te usava vali luma o le tua. Ma le loto maualalo. O a fetu una inga ma mea uma o tātou vai ia I lunga o penga te whai langi. Tolu, whamasina, o te le o toa wai lunga o penga te whai langi. Ai sea, o au manatu, o le amatanga fau le nei. O I nei, e whai ele tō wha Samoa, e le whai ai lunga o le ea, e le tō whai ai lunga o le vate tea, ma whafo atu o le atunu. O mena o me le amana ia malo ia I te tonu o whai ngā pule Samoa. A o manatu o le tai au le nei, ia sanga I mai ala I o ai o le tai. O I nei, le malai lea, tātou whale ma whai ai upu. Au mai avatu, ai so ia le whase seo le atunu. Manino mamala malama me uma o le tātou whono tala. Au mai avatu, tātou ndala noa wha mamalama. Ina ia to atai Samoa malana whaafonga, malana tāpua inga. Foi mai sa mātou tala,
lau fionga le fonga fetalai alo fangia le tua le tatou fono tanga le nei. Ia uli masao le lufi ina o le tamao ainga o Samoa. Ma ia whaatele vave me uma o lo tāpua i mai le atunu. Ina ia whaasolo le au tāwheloa tūlanga uma wale lufi ina ma le atina ina o Samoa. Ina ia whaatino le tātou ngā luenga. Na tātou o mai ia whaatino. Au wha moe moenga malavasina tātou tuu me uma le fina ngalo le tua. Ilo nā lofa malona anga lelei. E lima taita inai tātou uma wa tō fia i nei vai tau. Amanuia tāpo inga Samoa i ona tūlanga whaalope. Samoa nei mātunu mamao. Lau whainga luenga tutofi le tua. Samoa i ona tūlanga o te tele. Ai maise le nei pā le mene le nei tai au. Ia uli masao ma ia manuia le tātou whonatanga. So i fua mai manuia. Ua whamalo sa noa lau fionga le teitai on malo, lau fionga le ri palmia. Tu sa foi lau sa nganga wha minsta, ia ua whafonga le maota e maise le tapu e maia sa moa i ona tūlanga whalupe. Malo whaftai, ta pena whamalo sa noa. Te manatu lo ia tātou malo, o lo tātou usufono whatasi le nei tai au. I wish to warmly acknowledge the presence in the gallery of representatives from the Office of the Australian High Commission. On behalf of the Parliament of Samoa, I extend a sincere welcome and thank you for joining us today. Your presence reflects the strong and valued relationship between Samoa and Australia. Talofa and welcome to the Legislative Assembly of Samoa. Lafo al Komisi Whaparimene. Tula mai lau fionga le sui teitei fono al Komisi Whaparimene. Lau fionga le fonga whetalai, whaftaitele mo lo uavanoa. Ia leanga leo le atua, ne tai au matango fie, tai au totoa, ma tai au manina. Hawa tula ia tu lau fionga le fonga whetalai, whatu le lafo e whapea. Tasi e tu sai matu la fono tu mau, tasi fitu o, pui lua, pui A, pui B, pui C. O te tō lau lawina suafa o suyus fono, ua whātu langa i komiti whapalimene, e pei ona whautua ina i le komisi whapalimene, mo le whaamaunia e le nei fono awau. Numera tasi, tesi male tasi, komiti o tū la fono tū mau, ma tā upu tau whainga pālota, tālu sanga ma tau whinga whaavai. Wa tō whia mwhilwhilia iai le a fionga lupe matasila, la vea ngalu malemana tolonga tā. E sui tū langa i le sunga honorable tu i la epa lupe soli ai, sa i lele malia le ngaoi ua wha mawai mai le komiti. Numera tasi tesi male lua. Komiti o le vaenga tau le tamau ainga. Wa tō whia mwhilwhilia iai le a fionga tūnu mafono, Claire Taitin. E sui tū langa i le a fionga ia taitu ave la faitele valuanga ta titi yona. A fionga honorable lau timu ia wale se vā ai, sui tūlanga i le a fionga ia taio li seu, fiti ai masu, ma le a fionga ia whamuina o papos so anai o eti, e sui tūlanga i le a fionga moto puaa seve Henry Papalii. Numera tasi tesi male tolu, komiti o le vaenga o ati na ese, ua tō fia ma filifilia iai le a fionga moto puaa seve Henry Papalii, e sui tūlanga i le a fionga amitua nai ma lolo tau tofi Roma ma whaalua lava lau fionga. Whaalua le Minister Langolango mtanga luanga o Whilawainga, e whapea foi le a fionga le Minister Langolango talonga ma alanga o Arthia. Sili, por a whamaunia le lafo mo suis fono whatulanga i komiti whapalemene o eo whinangalo i eisa ono malioi. Au ese lele ai, ua manu malo le ioi. Lafo a taitai fono o komiti whapalemene. Tula mai lau fionga le taitai fono o komiti o tula fono tu mau, ta upu tau whainga palota, ta o sangam tō whinga whaavai mo le lafo. Lawa fionga le fonga whetalai, taluai ele mai alelei loi longa le komiti, i le ngaluenga o tā ua i lalo, tū la fono tau whaofi o le restala, whaamatalanga, o whaamaumaunga tau na no ngā tupe lua o ono, o le ala lea o le tūla i atu, ma le whaalo lava i whātū le lafo,
Ina ia tu sai mai ia ingo tu la fono tu mau tasi ono poi tasi talo sanga ina se whaatangana le nei fono awao fai tu la fono mo se taimi whao popo wha mai ai loi longa le nei komiti ma toe li poti mai i le fono awao i le folutanga o lumanai mal whalo alava. Whalua le Minsta Langolango ngā luenga tutele whapea fo i la whionga le Minsta Langolango o tālonga mal alanga o ar fia o le atunu. Sili, po la whamaunia le lafo e whina ngalo eisa o noma le ioe. Au ese le ai, ua manu malo le ioe. Ngā luenga le aso tau le malo. Whai taunga tu la fono tau whaofi. Tu la fono tau whaofi o whaat tau ino tupe lua afe luas fulmaleono, lua afe luas fulmalefitu. Fe la foa inga i lunga o le whaitaunga wha lua. E tu saima tu la fono tu mause lau tous fulmaletolu, o le awhanga solo fe la foa inga i lunga o le whaitaunga wha lua, o le tu la fono tau whaofi e pei ona wha ilo atu. Ma e te tau ona anga i sao lava sao noanga sui mamalu, i tūlanga tau tupe ma ta mao a inga o Samoa. Whapea whainga whaavai tau tupe ale malo. O te whaamanatu atu fo i sui mamalu. E le tau talangia le taimi nei mea taitasi o le tūlafono tau whaofi. E whato a saunoa i mea taitasi o le tūlafono tau whaofi. Pea o le taimi o le loilonga au ili. I le mai ai o fe lafo inga. I lunga o le whaitaunga whaalua. Whaamanatu atu fo i le tūlanga ia o tātou whau i la vea. E te tau lava o na ui uma mai i le fufonga whetalai mo se whātanganga. A lolofa ia whaasao taimi o saunoanga sui mamadu. E le to e tau whaailoa ina atu. O loo iai le whaamoe fia pāsia le tātou tala o le tupe. Luafe luas fulmaleono, luafe luas fulmale fitu. A o lumana iai le aso tolu sfulu o iuni, lua fe lua sfulu maleono. Whai ngofia lava le tātou ngā luenga, pe a tātou ngā lulue whatasi. Le amata i tu atu lava le whonga whitalai a vaenga uma ia. Na ia so longa le iai le whanga so longa o le tātou ngā luenga. Manu ia tele le alo atu, mo saunuanga o le tala o le tupe, ia o le awa noa le nei mo se suyu sufono mua. E fia saunoa mo le tala whātatau o le tupe. Manuia saunoanga. O whionga pong whitalai. Ia, o lea o māta watu o lea wa apo mai le tau ma ua sauni mai le whionga i le suite tai o le tuangai. Ia, sauno ia wa wanoa le mauta. Aftai ra o whionga pong whitalai. Salo la utabua ia nei tai au e tu sai baratala whaatau tu tupe wa. Ta oto lau a whono. Ia wasi fina ngalo sui manu maota. Ia pa ia whaata whaal maota la whio lau a whionga le fong whitalai. Pia hoi la whionga le pāle mia, ma sui pāle mia la iga kāpeneta. Ia wa pia hoi Minsta Langolango ma le whionga le sui fong whitalai. Ia e atu nei tu o maota e le whionga taitai o le tu o ngai. Sui malu umale, o le nei hoi tū. Ia, wha malo whawhitai o leo o maea o na e si irivi inga mal whawhitai le tua nei tai au. Ia, o tātou le nā. Pa ia o i whata whāma sau ngutā o le atunu. Ia, manatu o leo o maea o na e pailango. Whapea leo se langona. Ia, lau le toi a loa na o ngā sami. O au sām whai ngā o Samoa o ta oto a se ala o. Whaftai fo i nei tai au, ma tau atu i whaururunga mtanga luenga tātou malo, lau whainga luenga, ia wha malo tau pati me nei tai au. Lau sua i ngā luenga tātou pālmene, tātou malo whalolongia nei tai au, ia le maua atu, pa ia ma le malu leo sao nei i lei tu o le malu, ia e ale a fio sui mai le malo au stadia, ia wha malo sui fua, whaftai fo i le tala mai o au, ia wafo i ia le tapo ia o tātou whonusu. I le nei tai au fōu. Lau whionga le whong whitalai. Ia manatu o le a papa ve los tala. Na e voi nai
mo tu ngā awhai tu sai ma tarwha tau tu tupe. Ia hoi sau noanga wha maa malama la whionga minister tupe. Ia o lea foi o pea I maota. Le nā ma le laina la o whionga nei wā tau o. Nei vai tau tātou iai o wā tau ia atunu. E le vai whangaloa I le tūlangi o sai tu tonu. O mafuai o na whare tonu le sapalai mai o le suau. Ia wā awhi ai le lalolangi atoa. Wā pe hoisi o tātou hoi atunu. Ia wa sita I ai le tau o loa tau tātou soifuanga. Ia le ngata sita I tau suau pensingi mtiso ma tūlanga mo whapena. Ia au whapena foi on sita I ai ma le tau iso o loa I tau mafa. Ia o loa faufale. Ia o pasesi o valele. Ia maisi uma maua fianga whapena. Rona winga, nau fionga whongwhitarai. Te tau o na fuo le lei. Mausta ia tātou tūla whono tupe. Ia mamuni ta ia whainga whawai tau tupe. Ena ia whatūlanga le lei ia tinae. Te tau na ave e le tātou whamua mua. Ma le tātou whataua a wā. I le te lese o tātou ta mawainga. Lei titi o le tātou atunu. Ono winga e tau na whasokosoa le lei. Tātou ta mawainga leo li patia mai. E le ofisa o whamaumaunga. Ia tātou overspending tōs 5 miliona I le kuata mua nei tau sanga e pa o 4% e tupe au ina mai onga. A fianga onga na. Tūlai mai nei vai tau fianga I tātou. Ia o mafua on tātou mawhitia. I le tūlanga o le tangotao le tau le soifuanga peo nei. Nei sau noa wha malama le fionga le minister tupe. Tu sai ma nei tala wha tau tupe. Ia lewa pa o I lalo le inflation. Le tau o soifuanga pa o I lalo tasi ma 2% peo na mailana sau noanga. Ia alo matau ida. Olo tu maupea I le tau o tele o loa. E leo e ini o loa si tele wha peo pa o di tau. E fo isi o loa. E o si po I lunga tau. Olo si pe I lunga. Ona o le lava e whea ngai peta tau. Ma fianga I o le suau. O le soa di tele. Lewa whailo mai e le malo. E o le la si I lunga le minimum wage. E tongi ma o lalo. O le tūla. E au dia atu le tausanga lua fe lusu malvan. Ia wa ausia le ono tālama sene li tūla. Minimum wage. Ai le taitonunga la o vionga le whongwhitalai. O le teibitonu nei. O tau o na o le ono tālama sene tau le tongi lea I tūla. Tongi pa u. Mo le private sector. Ina ia fua ai I le tūlanga le tau o soifuanga wa iai I taimi nei. Maintain nei le lato purchasing power. Ina ia whāwau pea. E le tūlanga o le malosi. O le lato whātau fua I le tau o loa. Ma tau mafa o e nei vai tau. O se fuafuanga le leila. Neua mai le malo. Si I lunga le tato minimum wage. Mo le private sector. Ia e fo ia fianga. E fo ia fianga I business. Wa la fia ai tu pe fasili a business company. O le mea la. Tale whea ngai me wha pāleni nei vai tau. O le tūlo I lalo le la fonga company. Corporate tax. Ia pe fo ane folfolaina I tātou manifesto. E le whainga pālota. E tu I lalo le lusu mantoru pasene. E ane tau wha pāleni. E leo le lei o le whainga na. O le amaua isi tupe wha sao company. E tu tongi ai nisi au whainga runga wha popo. Mo ai nisi ngā runga fau. Mo tangata whainga runga. I tua private sector. Ai te taufo. O na iai se whainga e whitou na iai tu tongi lau whainga runga al malo. A wale fo ia fia la tau. I le tau o le soifuanga leo a iai nei vai tau. Fuafua wha pena. I tau fo tu nai. Ia tongi lau whainga runga al malo. Ina ia tutusa fo I la tau. Ma le private sector ma tu langa o iai ia le. Ia sitanga. Ia po o le si leo le. O le tutongi mau lalo le tūla I le private sector. Ina ia tu mau e fo. Le purchasing power. A rau whainga ringa le malo. O leo a mata watu tiute. Tiute ro wafu.
o da si mo lunga tu langa o tupe bawa mai tute tato import duties ia se vai ngale leile fainga ala si mo lunga tu fai tau milionga si atuai na lo tupe le au ina terminei lo inga se fa poponga tele le la si al mele matawina pe na mai sa no ngal mi sta tupe era ele se fu nga si ia le paseni o tute tong ala si tupe maua mai pe au ina mai tute lo no winga lo fionga mi sta e pe e foringa mai e isi taimi e ono si ia foi tatu tute wa e fai asi mo lunga te le o le tupe le o mau atu wala au ina mai tute i taira tatu waf le ngata i mo meo tute i o import duties ia fa pe for excise tax mo lunga foi tupe la au ina mai a fai au sia ia fai numero wa la vai e le fai ngofia na au sia fai ngumela i o mai de ta fa tupe ia la au ina mai mo ina mai i taira tatu waf ona mau lunga te le fai numero ia mai ala una vai ata po iatu ina ia maua ia tupe ia pe ona fufu ina wa ta ua na maua tupe ia a wafu fuanga fatino mati na tato malo ia tono teimi nei a wa ia o teimi si ia ia le tanga tau so fuanga me se afianga ia wa fia tato suau ia to sila ai ave ese pe solo ia GST le tato tau mafafo ia lumia basic food items tasi lea tu langa sa telefo inga nga ia isa noanga ia mai se teimi fo io tatu ta pena parot ave ese ia mo meu food items fo ia lumia tau mafa lumia ia so swani e nei vai tau e tau tau so ifonga o le voi la si le levi po le la fonga e tutonge le kampangi le o PPS le me swa o tono le tunu le voi mata watu tatu tala fa tau tupe e ala si le levi le ngata si le levi ala si fo de tong yo no fo anga le te wa swau o tato terminal le i song ma le terminal al malo e fai tau milion nga la si tanga le la si ia tu langa ia ro no winga ola fa pena fo yo tu wa tu de company le i lunga tangata ia fa tau swau ma tato tisom pensingi tu langa mo fa pena e ala si e fo la i lunga ia le ia tau o tatu swau o tu langa ia pe na mata watu ia malia fe no mai le suiolo sa no lo fionga sui te te le tu ngai lo tu lai mai te te malo tu atu la no lo fionga le pa ia le ngona tu pe sa no se fa solo la ngol tatu waso mo le nei peitai e ia me taun fa mamlama e fa fonga mele tunu o tu pe yo fa tu langa le ao ina mai lo fiso tiute e le ai se fufuanga le malo e to si ini la fonga a ngai ngoina le fatino tono le tiute te le mano noi me le la fatino e to e mawai tu pe fasili me momua ina o tau nur fainga malo i te tonu ma mai tau inai o le tele o le fa ngai ngoina o tiute o loa e le o sao pe pelo invoice se invoice o le mai wa leva na tato walu le system le na taimi le nei wa avel fautuanga al kapeneta le minista o tiuti ia mata i tu le leil tu langa lea fake invoice ma ua uman faatu al kapeneta le task force e matua mai uma company nei e pelongia le ofiso tiuti ma le sa o ai to ningo tiuti le tunu e tauna maua na leilo ni tiuti fai ima se invoices ai o to e fatau le tunu mau la to GST ma mau la to fa maniang ai valiano le tunu me mo mo na me lo na lua tato teams le na fai lua afe mon tupu company na le ono se lau le stala ma fatino te le tupe le tunu e le o ma fai ona o ina me na taun fa ma lama le lei i tu wia langa le wa mata na la tu la ngol asi ile o le tau o le suau e le mawhai o na tatou pule ina e le stato suau ua tunu lai fafo o wheanga i ai e latou tu maanga le whatinonga o latou tau mea na latou pau le mea tatou e whai o le tari malu
ina ia mawhai una tātou ngafa tau li maina. E foi na alu tau whaasete lea, le la masina taluai. O le asioki le pensili, o le asioki le suau. O umana whaatatia le maloa na whainga whaavai tātou te tau nuu kirisi masi oka i o whai. Sau wa suau i vai so masina whaatulanga ina ia ave ese le popole o le atunu. O le whaapeo le ale istatu suau e mau mai. Ao le tau, ia fina ngalo marili le tātou parliament. E pule al stafu nei le laulo na va. Pe si runga le tau o le me taua, ia maua penisini tātou te whaongai. Al wha mama venga lau fsau ni le malo. O me umana leta pena tuai peo na esau noa, le tau o si tango tangata matatongi, fua le whewha i le taavale le malo, ta pena le lei koe uku uma pengsingi le malo, le pamu le malo, ina ia fua tupe whaara. Manatu, taun wha sao le tūlanga lea. Ina nei whalala tele me whape mai tau mai le atunu. O le amonga ma le whaafafa le la tātou sau ni whai. Whamamla manga le lau fionga le whangfitalai. Ia, malo sau no lo fionga te te malo, ia po mo me lo fionga te te te. Whaawau sau no? Fionga fitalai, mo se avanoa, whaamon mole. Ia, se tuatu le avanoa le fionga de minstao tupe maua. Ia, e rei whazianga e whaale vlave le saunoanga matango fia le sui mamalu. Paul mea langa le amatanga le saunoanga sui mamalu. Mai e saunoa ai, se 10% wa pa u ele tupe le sauina. Ai whamaruru atu, o whamaumonga le mato vaenga o tupe maua. O rosi tia lava ia tupe lo auina temi nei. Ino mato mai tonu le iwa masina. Tolu masina u mai a, na mauai. Ua sili tupe maua sauina, nai lo le take sa whata tia. I lesi tolu masina na soai, o le lawe au sia tupe, e sili atu, nai lo le take sa whata tia. I temire nei, o le fuafua mai, al tala tupe masina le nei, o le fua mai le sili poti, e sili tupe maua, wawina mai, nai lo tupe sa whata tia, o le mea le whakamolera o whiunga. E se se whamtalanga le, e 10% o pa ua e le tupe maua lo awina. Lango temi nei, o lo mawalunga lawa tupe mawawina, ono tūlanga o la fonga, pe ona sirafia, manura tunu, whaafutai mo lo avnoa. Ia, malo sau no lo fionga minsta. Ia, tuatu la vanoa e whaawau sau no lo fionga sui te tau le tuangai. Ia, whaafutai lo fionga le whongwhitalai. Ia, le fōua whaafonga maua i le maut. Ia, i whaasaonga, sau noanga. Ia, pe ona mai le fionga le minsta o tupe maua. Ia wa pe foi sa no ngal mix pa de fionga pa bia o tulanga na lo so lo ngal le lava fo i fa ngal ngal tato teams software program le au inai e le yo atu stala e tulanga le au ino PAYE pa me o GST mai fa le loa a tulanga na o tato teams ma sa lo le o atu se funta usanga fa ngal tato teams software program o se tulanga le lei masalo na tato wa ma fiti la tunu le fa ngar teams le wa si ti ai ia le au ino la fonga astu langa le lei ia le hoi ma wa fu fuanga ia e to e fa le lei le au ino o le tute le baf ia ma ia fu fuanga le lei umana fu fuanga pa wal bele sanga e to le tala au wa ai fa mela ia mai i tupe ia fu fu au ino mai fa ia si mo lunga ma wa ia tabsia o na o sa no fa mamlama inga luenga ia la alo tuentanga luenga ia o tulanga na pe fo na tano atu de ele tato soau ia ma me o levi ia ma la fonga soau wa na teimi nei ia e tau na mo sif so swadi mo na taxi ba me mo pasi wa le o mata o tu nei vai tau pe wa matan to ya ngai da tu no fa ngana i pasi e tu ta vale fale ngo tau tau tiso male man pingsing is tunanga leila ka wenga encourage ka ko public transport ele lei e so swadi ai ina ia tutitia ho tero tava de Fionga fitalai, se avanoa whamon mole. Ia, maria whenoa le sui o lo sao noa, se toi tu atu le avanoa le fionga le minstau tute o tupe maua? Ia whamarua tu sui mamalu. Ele lei al whamanino langa lai whafonga Samoa, masirisila Samoa. O tūlanga lo le team, peona ta ua le sunga le palemia. E fia ripoti atu e whapea, i whamaumonga le wa o mai ate au le lo vai tupe maua le malo. E lima afe tato clients lo iai. A fika tu le lima afe. E lua afe clients.
e mau le threshold e mawhai ona vea teams. Au taimi nei, e ono se lau company o lo mawhai na restara le teams. Ai na ono se lau, na ole se lau ono se fulu, o lo mawhai na comply ma le teams. Lo na winga, ole si wha se lau. E le ise compliance, e te le tupe tau na moa mai, ai le awhaina, e lo le compliance ma le teams. La ole sa ono sui mamalu, se fulu tau sangata anona iei, e ei lape, o le whaongaina o le tatou teams. O le mela na, le wai ilma to ngalwenga, ina ia to enforce whaongaina o teams, ia ma le whaongaina, a watu pe maua la tunu whaftai mo lo avanoa. Malo sa no fa mamla le vanga ia tuat pele avano lo fiona suite tele tuangai fa mai mai lo sa no ya leila ule ngai tulanga tupe ia ina mai teams wa leta oto todo tala tupe ia mo meu forecast or revenue collection ale malo ya ra ule ngai ia imena ona tautele yo i meta tas a tulanga na le mata wina i se tala i tulanga la tele leta no atuai ya e tatau na fa malusia tulanga me town fai o le vainga lau tele la e mautinoa a toe si fo e tau tatu swau masalo pon masin fo pa tau fu atu yai ai o le tau o swau ya e pe ona sa nor pa mi e le stato control menna al beata tu e fai o tau tu na ia ma fu le lei ia awan i ya fa inga tere tatu ina ia manu a voile a mitimiti e o so manu a kinga inga ia tulanga na e le tilo tua ia e pe fo ila tulanga le tato IPC a fa ia sa o ia li poti e bawai ongo sfur milion ala ka la fo le IPC le iswau ia lo mga mia fo fa le yo afi le tai fia sa lo se 2 milion ala fi tas e lo ngoinga tele la tu pe mna mia tulanga le leila ia ile tupele tau fai ile tatu malo e aoina ina ia fa le ia mai tu langa ia da fai o tu lang tonu le o lo yai o le mata watu le yai le vanga se le ni le fa upu mai o le energy crisis response ia te le vanga tupe ai lo ba o tipo ai tonu mtanga luenga nga ia ma mo ele so ni le vanga tupe tau fa mo oti awa pe na sa no mi sta tupe na sa no fa mal malam ia le ta o le IPC o le pulenga suavai ia tono le vea to ma transport sector le vea to ma falma ia mai si uma tulanga fa pena ia tauna fa ma oti o le ta o al melia i lo taito nua ia no fosi da fia ai mtanga renga ni ia vanga se le ni la mo la to e fua ia la to fuanga la to fuanga fa tino ngo winga ta o mo planning o fu le ia tu langa fa pena ya tawa na si da si tu langa fu le ai ya wa ia le fa wa wina o ia a fainga ina ia tu ti ai a fianga pona ia le o mata watu la fianga fo fitalai ya da fa popo ia isi miliona mo ka to tato pro ke ti le ala tan fa tano le ya la e o fa ya si level po kalamele o le venta ba e va vai tu iai wa na fa pe o me timi nei wa uma e tasire tadia tu le fa le tonu le tise o le tise nga o si swa vai ia mo ai fo ima me o swa vai tau mafa mo se va nga tele tato tu nu ia so swani ia o timi nei o tau tadia tu ara si tu langa o iai le ploketi le alfa nga so longa i wa se la milionga amerika le nga mai vote pay e fa yenta tu nga lo nga le masalo po wa se me ole ono fitu tau sanga taruai a le ala va lo fa nga so ro ile tai tu la i mes tu langa tino mai le fa moi tele fa le tonu ia na mata wina le phase 1 o tato a wala kwa Silent Road le a mata mai si umu tau mai runga chavi ia tonu e taua si la pe fa le tonu tu la mai a wala o mata watu le fa popo i si biliona mo phase 2 anga mai tiavi tau mai tai i tanu ama nono ia o isi foi milionga ia o fa nganga mo le fa moi mai e te tau ona sila fa ngas tato company Samoa local company o le tele company wanga va finga nga ia le tau te mori mawina la wala le watu ia pia tau falol ia mana i tele la wala na sanga lue
Sa ngā lua ina tātou company Samoa, company o local companies. Tau lan tātou sisira I tūlanga. Ia mawhamaria ina I tūlanga requirements of the Asian Development Bank. Le mo wai tupe ia e whaatino ai nei proketi tele o nei. I tā awar sawa tupe le tono le tunu. I tā vidi tono tātou economy. E wā tātou ati nai. E tau ana whaataua, ma whaatu mawina, le whaataua ina o a onga a le whanau. Ua tuai le whangasolonga ma tātou one government grant. E wai a fia nei tu malo o te fo ena mātou a onga. Mātou fo I korisi, o mātou I tu malo. Ia tūlanga le leilea, e le tau ana whangasolo wae o pokalame ia, e whamoe moe ina ia onga. Ia wā ia rao tau ina o whanau a onga. Ia leo mātau atu, ula o fionga le Minstawa onga. O leo pa ui lalo le government, le one government grant, I lalo le tau sanga wha tupe le la whangasolo nei. O leo tu I titia. O leo tu tusa ma tupe sa iai le. Tau sanga wha tupe le wha iuina le masina nei. O leo foi matau atu. Tu I titia foi mpa umau lalo tupe. E so swani mo tato investei. Tato NUS. O lono winga. Ia ola ato e iai fitu una inga. O wha tinonga ngā luenga o na ia onga nei. Ia se si sira ane iai. Pe e ni a fianga ngonga. O le wha pa ui lalo o tupe e wha ngai o ia tato wha moe. Moe ia wa leo mai wha salaua. Wha o ngā ia tato interneti. Ba fai e reto e ngā whatia e nei mātua, pensini o tāwari mamoni, e whanau le aonga. Wha ngāla I o interneti, e diliva atu ai ia moa aonga, I runga interneti. Astūlanga le lei, fuafuanga le lei, umana fuafuanga. Ia aleu te wai atu I tātou, tāra whātau tuatupe. Wa vese ato atupe o le tātou school connectivity. O leisi tupe o iai. Sa iai tupe le, tau sanga wha tupe neu wha iwina. Ia le hui tātou te mārmala mauma. Ia anau mawai atu isi tau sanga msau pe 2 milionga tupe nwhālui nai. Ia le alo wha le tonu ia I se mātou hui tū malo. Li potia mai fo ia ele o hola le lei fo ia le school connectivity isi I tū malo ma onga isi tū malo I tonu le tunu. Ia o tūlanga ia la wa fionga whongwhitalai. O le tiro atu. O le teimi nei. O na whawhi tauli maftianga o a fia tātou. I o tau nuna whatau nuu ia whorwhoranga I sa whai whaonga fuad whanau. Tau de college level. Na wāanga le korisi, au lunga le korisi. Ia tau na whai a lato sosoani nei matua, o na tau tātou soifuanga. Le hoi sa whorwholaina ia le whai o tau mawha. Food program mo a onga preschool, le tau le primary school. Toi 5 minute sui. Ia me le tau atu tongi, tātou ai tālafu, o tātou whalaau, o oka o whalaau, mo tātou whanmai. Ia, malia whenua sui o lo saunoa, lo fionga sui te tai o le tuangai, o lo tulai mai, le whaulawea le fionga min start tina, a fioanga ma, anga fsota. Ia, e whamalulu atu ele ia se fufuangai, e se ule launga le fionga sui te tai o tuangai. Paware ona I mea fi whamanino, ma fia mamalama. E au pea ona whaasao le o mea ele pio tele. Moro tausi la fia o le ona 10 miliona le sau noa ele pisi, ele o sai talafu. That's an advance payment. E whamuamua. E ave ele ono masina. E ukua I lava I afio le pisi. O le sosoani na almano. O lo whaatino o le bloketin nei. Ono 10 miliona. A ele o sai talafu. O le talafu masania ia kawi o fōwe tali pisi tasin masina. Ele ato se 10 miliona. A lo continu lava le peina ele ofiso tupe. O le ala lo mamlama la no o le komiti o le paketi. O le ala na lo tula yatu mal faralo. O le si vaanga le ala o tem. Ia, mo lo tusi la fia alo fanga solo ngaruenga. O le o umana sa ile nisi o poloketi ma nisi o fufuanga. Fa solo ai le konkalate o ne fufuanga. Ele o te mau i onto vai ele ngaruenga tele le pe ona sauno le fionga sui malu. Mo le wala si umbu ia o le ufa mawina. E ona fai tu ele na o le tule o lo mau le tulanga. Le fo macho saval mai tonu fa mawina. Ia ma fa tino ini so fufuanga. Pe ona fai atu se fi fa sa pe le fufuanga ia. Ia wala mai. Ne se fa funga le tunu u fufuanga i wa mai. Ole
Silfia la ofionga. Se on sa mai su OTT. fa la tolu fa mo sei. Tau fa mai a mai pel sa no ngal mistana. O le OTT le na wa maua. Wa to ne le lua masina talu na maua se le. Ya afa pera le fatino ngal wenga ongai. Longo winga le ofia fatino ngal wenga ongai. Ala wa leva na maua se le ni tono bank account OTT a onga. O le NUS. Ya, mo le sila fia le fa pe o avesea. O tupe umai tu tonu o fiso aonga. O le NUS. O lo rei lava selen. O lo fa nganga. Ele malo. O lo ia ilato fixed deposit. E susuani il paketi. O le ala na. O le fa pe ala o kipilalo. O la ia seleni. Savings ala NUS. E mawhai e ona fa sa o tūlanga ia. Mawhiso suani tūlanga ia. O le o titi fo lo fa pe o tip. Le ai. E le o tipia. A tau sila le paketi. Nei le si va ngale ale le TVET. Au ave ese mai le OTT, ona ele tusaia, faino, fatino ngai. Alo ave lalo le lesi mtanga luenga. Ona e fatino ai niso fufuanga. Alo, si ima ulunga. Marfalo aro. Ia o nisi fufuanga ia. O le ta pena tu lava le tato whainga malo. O a foi ia, o tato whanau foi. Na wa onga fua. O le OTT, o na we ese eleni. O se eleni umana na onga fua o tato whanau. Na private sector ia o lato am tafa yoina. Aroa o fuata tu fa. Na mal fa lo fa tai. Ia, ma lo fa tai. Ia. Tu leva no fa mai mal sa no. Ia fa la todo ese me tau tu lai mai. O se me fi. Lo fi ngai. Ie lo fi ngalo. Ia na fa mana tu e. Nai nan for. E tai mi fi ngai sta tani mai ia sta fa o matu ia. Nei motonga fa le tu. Ia, ele fa no le vo e fa fonga for sa no ngal minsta ia tai mi taun fa sa oi. Ia o collective responsibility ale fa a kabineta la to la fo e a fia mai malwan government grant len sa no il su ia tu lai mai le su yo lo fio ngal su tai tai ri tu ngai fa mai mai lo sa no fa mai mal sa no Ya lo fio ngal fong fitalai. Ya oai. Da vo ia sa o sa no ngari fa ula vea e vo tai mi ta dia ia de malo le nga tai le ya e vo tai mi ta te nga fa nga solo i me tas. Ya mo fo le lava no e tali mai ia ta tu malo o le beta u ia mal malama fa fonga nga da tunu ya o le la u sa no le fio ngal mi sta te do isi mo meia ono sul milion ngal advance ta to IPC ya al fisiri la ala e be le pe ya ka ko modi ora fa mo pe ta to modi ia tu langa na pe na tau ma fai tu ai swa talanga tu sai matulanga pe ona ia ia malia fenoa la fionga sui malo lo sa no lo tu lai mai fa la verte tai malo tu atu la no lo fionga sui il parmia Ele la ititi le afianga o le malo si fa el tise. Ele la ititi. Tato tala tu pele wal. Se lau miliona. Se lau miliona tu pele ufanga el malo e tau ave tonga fiti el me la tu pu te mi nei. Mena leina pe sol pawa fontoi. Ele se manua fo wana nei. Wa leva na fe ngai mu ma fi fa la tai fianga. Le wa tato hai anga fi se fururua. Lima se lau montupu wa fe masina le risi ai. Ma fuanga na. Se lau miliona le wa mai ma lo tonga fiti el me le ngafa ma le IPC. Ia lava la le on sa. Le fa to aiva masina tau fa ya tu fix le me le. O ia tongia le ono se lau montupu wa fe le masina le fa temine. Le fa fa le tunu le wa vatu le malo se lau miliona e kava i me na. Mai tau foi wa e ngani o fe fol folanga na fai. Fe fol folanga na fai. O te pisa foi ma to fol folanga. Ta tia mai pe pule ma tau te mi fai ai. Ai pe wa ia tu na mai na fai ia. A wa te popole. File mu le pe wa len to fol folanga fai le tunu. Ai ta tia mai. Ta tia mai tau sanga fo. Fa solo le tau ma fa ta mai. OTT o la lava. E un maltato system le na fai ne lo OTT. E miliona ta la tu pelata ati e tono accounts. Wale fa ngaina. Ai sea. E to fe tu na le system o le fainga o tato wao. Ave ese committee o aonga. Langa wa tu committee o aonga to fai si charges for o pidia o ngata mai te le ta una faia. E la fa tu langa me fo ave
le faatulagana atoa I fono faavae e o mai latou e vaai lelei aʻoga paipapā toilet leaga malae faleaʻoga mea uma le u faatulaga pe o le agaga na lauafioga le sui taʻitaʻi ia ona sai mai ona sai mai se uma lelei na faatulaga atu le ufioga tai le tuangai se wa so fono maliero finangalo tai tai le tuangai se wa so fono na wa tele le lava va tu no fo o le tasi fo ia el wa tu lasi lo le man io no fo le mfai ona e fa u la ve o la sa no tai tai le malo e fa u la ve le su lo sa no se faia male ava mal tato no fo la fa fonfonga le tu no le na tato le fono tu atu la vano e fa wa sa no anga palmia anga ile sui la sa no fa u la ve le fa u la ve tu tai tai le malo se malia lo finangal fa to au nei fo tato tar sanga ile tuai to mai lona mana e tai to duai tato malia lo finangal tu mai ngal ngal fo fitalai faia tu atu la vano e sa no fa u la fionga le palmia ia ia wala yo mea o lo tu la tu le sa no nga le fionga le suite ta a mai se vano to aiva masina le utau faatulaga faiga faavae o fono faavae fou OTG fou tagaluega aʻoga ma mea uma o loo faaso tumai la le avanoa e lē faapei se poto po se vave filiki ia le 5 kupu kaeao galuega faasolosolo lē fou taʻua le mea lea o le temi ia laoa faatoʻā uma le polokalame o le temi ia lao le 2 tasi that's the process by the World Bank e lē faila no tatou na gokoa filiki faakulu temo la kaeao le ai muri process o lo fa solo ai processinga o tupe uma fa il tem le ile lei ele fai fa tafurua a pala o mai mo le vai oki ka ko ai na va mai on sa yo lo fa solo por kala mel malo fa tu langa nai timely na ia tau nu le le polo ketia lo ngang fa lo malo sa no o fio te ta malo ia ma le lo fio ma si te ta fa mal sa wanga o umalo se le va nga wale wa ya tu le e ina minute to e fa fa mal sa wanga o mai lo taimi lo fio ma si te ta ia e te le ai va nga e fio o sta utalanga ai ele ai e pa wal be ala na pa I mo meo forfolanga I sa fai ona e le ta ua fa fonga nga le tunu e vai le ta ua de tar fa ta o tu pe la na ua fa ti do le forfolanga tongi ya se lauta la pepe fo ya si la le la wa ta nu sia fa mo e pa wal me fa le ta to fa fa le le li pokia mai ke le fa le ko ngol fa fa le to tu ara fo ke va ai akule I fa mo bonga ia mai e lua afe pepe ia e malier fina ngalo suo lo sa noa fa I mai lau sa noa ngau mai alo te tua ia le la fa I watu lo fionga e fitu se lau pepe fa na tua tau sanga fa tupe nei me tau sanga fa tupe forunga e 5 afe fa se lau pepe ia la fa manu ina dei fa moi si sila la matango fi te lo nei ia tasina fa inga o le menfeso ia vai la mani ia 5 afe fa se lau pepe fo pepe kau le kosu 5 masina matua fa mai le tipi e le o kiminge ko fa se vale le mai tupe I fa nga ta pena il vale ia era kiki tupe atonu nala avi fo mai skupe lang ko ngai ka le utos e fa tino fa mo le ai fa mai ale ATP it could be a financial lo fio ngal sui teita se on sai mai se tu leva no le malo ia era u ba ku le datu ai ui da ia lo fio ngal teita I le tu ngai tatia mai ia wai pa pole tele mele faina faia tatia mai le ta upu le o mun pena wa uma na filita nganga le malo I le wala faia tatia la ia na o le fa o lo atau lava ma le fa vai lotto e le tupu I se mele le mo le tunu ai ma le ia tatia mai ia o le fainga malo fou man fainga fa vai fou e fai ele atini ano le tunu al me mana ia na tato mai e so ia to te o lungo penga ta fai lan e ku kala lo ai o ko sa ngo ai mana ia o le il vale le e te popole don't worry even if you don't need to spend an investment for a plane pule wait a le tunu la wa fa tali sa mo yo mai invest le vale le
Tatia ia upu tatou partners ma tatou tona. O le latou de na fina ngalo i latou te leo loa me le whenga i tatou. Tatia, pule tatou i tatou whainga wha vai ma le wala ati na ele tunu. Malo faftai ya maria lo fina ngalo le su te tai lo tua mai. Fa mai a mai lau sa nuang. O le lava lo tele le fionga pa. Fai tatou vale. Al me ka wanga malo. Faftai. O le mai fautuanga i fafo. Ui lea. Ia alo i luma. O le whainga sa unola fionga minsta o tupe o mata tu le sia so no TV. Mai e lima tausanga ta penai. Ia ta pena fa le tatou vale le no winga. E uma leipa inga nei e reise valele o ia lea sila o le tūlanga i le vaa le fia bai maria lo fina ngalo lo fionga su te te lu tuangai ua tawa wana o fa muta lo tei ua sila mai la tata to malolonga ona ola o fionga le fa o atortai o le toe fautuanga le alun fola avatu fai u mai la usau noanga malo nga fa lo Ia, o e usta ia lava lo fina ngalo. Lo fionga o fongfitalai e te whaatonu whalau tātou whono. Ia, e whai hoise nau watu. Ia, ai mandatu ho i tātou taimi ma tātou tūla whono tō mau. Ia, mea lea, ia, whaatai rau fionga i le fongfitalai. Ia, whai hoise o mātou loto. O lea, ia, o le sa manatu o e festa to supplement e ui lea ia e la faina fa manuia le tu alo fio mal fon talai e oi ia va pe foi light to motor ia ne foi tu on malu ia anga leile tu de sunga fono ne yaso ia mantal fa tau tu tupe ia o mato fa mtalanga lea ma le nga fa alo ia e fa umatu system fa solo tatou tali al malo tatou meta tas ya manuel fono malo sa no le to mo le nita ya o le o manatu ya e tasi to wa to mo le nita ya le wa tatou to no al malo longa le nita ya la le tau apa tu lavo no fo tau tu na tatou taimi sa noanga tu sa tatou tu la fono tu mau ai tātou te lei maloro mo le malolonga masani o le tai au. O te whaasisila atu mo le sila fia le mamalu o suis fono. Le tātou tani ngā sua o tāpena ina le tātou ofisa i lalo le mauta le tofi lau eti a le sana. Ma ua avanoa foi tā vale le ofisa mo le momoli ina atu o tōua fionga. Ma le toe anga i mai pe a mai a lau tō tani ngā sua. Whapea nā foi le mamalu o sui o mtanga luenga o tātou whatasi. Lo wa tapena ina mai lalo le tatou ofisa la utou tari ngā sua. E leo toe mamau se taimi ona wha mai a leo le tatou maota malolo le lua whatasanga. Ona tatou whaonga ina fo i lea pe ona masani ai. Ma le whaaloalo lava. O le a whatatia ese ta urmanga al fono au fai tu la fono. Mo lana malolonga masani o le tai au.
Nei whawhiwhianga o le nei vaenga o le tai ao I nau asifuluiwa minute le o te ai le sifutasi. Tautua le te wepi ma le si ufonga Samoa. We are now bringing you an update from the Parliament. The morning sitting of Parliament is currently on a short break for a morning tea and is expected to resume shortly. Members of the Parliament are currently debating the government's national budgets for 2026 to 2027 financial year, which was formally tabled 2 weeks ago. This budget debate is one of the most important discussions in the parliamentary calendar, as it outlines the government's plans for spending and also development for the coming financial year. So this sitting is also a significant, as it marks the first meeting of the Parliament, 18th Parliament in the past 9 months. Parliament has not convened, or the Parliament House was closed for almost a year, while some of the work was being carried out on the new legislative house, where parliamentary proceedings are now being held. But for this morning, the first speaker during this morning session was the Deputy Leader of the Opposition, Tofa Fonatoe Lawofo Pia Lawofo, who opened the debate from the opposition side. So we will continue to keep you updated as the parliamentary sessions resumes and the budget debate continues throughout the day. Alo whaia malolonga al Parliament, te mira nei hia molana malolonga masani a wafu I tau mfutanga ti o le tai ao. Ai o tulanga lana e pei ona tau whailo hia o le whanutanga momuale al Parliament es fulma le valu I le Parliament. Po le tātou maonta whono o tu I le malai o te whau. O le malai whautunga tangi nei mulino talo mai le iwa masina ina ua mai alwhainga balonta. Mai inga sumla valu amtalina lena amtalia hia I le iwa masina taluai pitai e le I mawhai ona whaataunuina le whaatautonga I le tātou maonta whono. Na tāpunia ona o ni ngā luenga sa whaia I le nofuanga no I le tātou maonta whono le tulanga whaalabilave e ono a awhiai ngā luenga le Parliament na mafuai ona le whaataunuina le ala whato atala I nisi o tātou ngā luenga na mauawa no ai le Parliament e toi whaawea na ngā luenga masani. Stimule to mount te luatu leo tātou whaasaralaunga I nai malai o te whau e na mount whono le Parliament e hia wan toi whauina ai I le tau nei I le tau sui le whono tā ua le whonutanga nei leo whanga solo ona o le lauliwina ma le tala noina o le tala o le tupe I le tausanga wha le tupe lua olu ona lua olu fitu lea e wha mai aina le masina nei lona winga pasi le tātou tala wha tau leo tupe ia on tātou sanga iantu lea I le tausanga wha le tupe fau e amate ia iulai I le tala I o le whontanga I le so ma lita e ao na tomu ai ia le to ano maa ia po le to fala wofo ko to pia la wofo o le suite tai o la fa fa le cha pipi o le suite tai o le tuangai ia ma ngai to lo na malo longa ai o le ua lu sfulu lo bilu tele tele sutasi to the second minutes 23 minutes after 11 this a beautiful peaceful morning cloudy morning. If you are listening to the Radio 2AB, wherever you are listening to the Radio 2AB, at Talafalava. Ala whawatu ia nei tātou pese senga dei ma sa fifinga ia whatunga mali e ala ang whawhia o ngā sega I mali whale TTC. So
O te whasisilatu o toi amatalia nei tau manga le whono au whai tula whono. E tali tonu wa maua se whasi ngā malo si ala le tali ngā sua sa alo atu iai pa i o le palemene mo le tātou mauta le malolonga. Whaftai le tua lana whoai. Ai maise o lana wha malolonga wha awau le pa i o le tātou mauta. Ia, malolo nsa. E whatati ese tau manga le whono au whai tula whono mo le malolonga le tai au. Ua mai asa unor sus fono mo ano a maalua. Ia ole ava nole nei mo seisi sui mamalu e fia sa unor. Lau fionga le whangwhtarai. O leo mawatu leo tula mai le sui o whaleata lua. Ia tula mai e sa unor tu sol tala whatau tupe. Ia e vi ele tu nei tai au lau fionga le whangwhtarai. E mua na mole atu le whaftai tele. Lau fionga e mese fōi le whelau tu ser fono. O le ua mātu i whau ia le tani ngā sua al palemene nei tai au. E o tautonu le whaua maua se whasiri ngā malosi lau fionga ia mese fōi le fionga le palemia. A mese fōi le mamalu nei palemene. Ia awa le whauawina nei nei fono. Nei tu lai mumua o na whatalo whatu i lau fionga, e mese fōi le fionga le palemia, fionga sui palemia, fionga i Minster, sui Minster uma. Ia mese fōi le taitai o le tuangai, e mese fōi le tu. Ia, mai mātou lo tu taito tasia tu nei pito. Ia, e le tātou sunga fono nei tai au. Au nei tu lao le a tau mwhai atu se vai ngā fōi o le tu malo, whale atalua, ia wā fōi le tala whaatau o tupe. O lewa ta atia i mota. Ia wā fōi se manui o si o tātou o tinu. O le me mua lau fionga, ia e mua o na umoli le whaftai le fionga le Minster o tupe. Ai le ngata fōi lea, le polisili mo le matanga luenga o ofisa o tupe. E tau mawhainga o le nei tala le tupe, tā ua tele mo le tātou watinu. Ai le ngata i lea, ia wā fōi whatino ino au nanga ma tiute matanga luenga te tasi. E ui lava ina te tilo atu lau fionga. E le whaatatianga mainga o tātou tala o seileni. Ia e whaiasi tele o tātou tupe whaalo. Ia i lo tātou tupe maua. O le nganga fōi lea ina ia watu se motu ngā awha. Ina ia tau mwhaie ina ia whaititia ia le tupe o lo mana o mia e malo. Ina ia whaatino ia ngā luenga. Ngā luenga whaatino. Ai awane i palasi tele atu ia le tātou whainga malo se tūlanga. E le mawhai e ona whaatino au nanga matanga luenga. Ono le tūla i mai o se lene o lo mana o mia. E whaapā leni e le tātou tala tupe. O le nganga fōi lea o le mātou tu malo lau fionga. Ina ia mawhai ona whaatino ina pea ia au nanga matanga luenga uma. Ia awane i eise a whaina. Ia awa fōi ina i eise se tūlanga e tūla i mai ei o le eise tātou se leni. Ia e mua ono o atu le matanga luenga leo leo. Lau fionga palemia. Ia lau fionga fōi o lo ngafa mrea matanga luenga. E mole atu whaftai. I le tūlanga i le whaatino ina o tiu te mawhaiwa. Ina ia whaititia i le fuala au whasaina i tono sa moa. Ma nei al po kalame o tūlai mai. Ma nei e fo i fuanga le tanga luenga leo leo. Nei e tau fia ai a mese o leo o sila atu le atunu. Ia i lātou o loo i tonu ma whaatino ina i le tūlanga nei iai. E matautia fo i le titilo atu. Ona o fōringa mai o leva o na whaatatia, o leva o na whai. Ia ai sa tau ma whai lawan me tanga luenga leo leo se me ngata i ringa luei. Ina ia mwhai o na whaatino ina.
Le la wei lisi a wala fou le o iai o whai loa mai lātou. O lo lātou tū leia, po i lātou o lo lātou whātau ina, po i lātou o lo lātou whaonga ina. O le nganga lea, e mo moli atu ele whaafitai tele e le matanga luenga leo leo. Ia e mese fo ia le tūranga ese o mawhai ona whaatino i le tūranga. O la le taun whai atu e alui me te itasi lau whionga le tūranga le tala tupe. A le au atu pe matanga luenga te itasi. Ia au ala whaatino ino nei whaamoe. O no o mai le matanga luenga leo tina mata mai tai lau whionga. I le tūranga pe ona whaata tia mai e i tātou por kalame lea o i tūmalo. O i tūmalo a tina. A mese fo ia whaatio nei no fono whaavai. Ia ia po lenga lau whionga ne sui. I le tūlanga lo whao ngā ai se leni a fono whaavai te tasi. E te tonu le nganga. E le o malu pui pui ar whao ngā ina. O se leni e fono whaavai lau whionga. E iei si au au nanga wavi ese mai matanga luenga ai tu ina atu I fono whaavai. Tai peila o le grant lea matanga luenga o a onga. O te tonu, e malu ma pui puia tūlanga ia, e re toi whaafo I o grant lea, e whaatino ina matanga luenga o onga. Sisira foi lau whionga. E le lei ma tele le process, o loo whaatino ina le ofisa o tupe, e le ngata I lea, o loo iai fo le poto ma sani o uma ona ta tia le matanga luenga o onga, ina ia mwhai ona lato whaatino ina ia tūlanga ia. E whai asi te lera o whionga, o ni tūlanga wa avatu e nei tua ia por kalame nei, ia ai mese fo, e te tauhan toi whaas foi, I le matanga luenga o onga. Ina ia mawhai ona control. Le ngata de control, ai e mawhai foi ua maasani le leir matanga luenga o onga, I le tūlanga e tau ona whaatino ai fofuanga ia, ia awane I toi o tūlanga le iai, I le whaonga ina o tātou se neni. E lātou o lo pūlea ia whono whaavai. Ia ai mese ia inga o umon whaatati aku. Ua o lea ua ono nei fitu maasina lau whiong. Ia o te tautala uia e le mātou tū mālo. Whaafitai o le ua maua le grant. Le ua whaatino ia ngā ruenga. 5 maasina talu o na e le aonga. A le ua maua le grant o le whaafitai lana mon whai e ona whaanga ioi a onga tūlanga lua. Ai mese si sila lau whionga. E tolu a onga tūlanga lua I tono whaleata. O loo tau mawhai fo I ua whaisi te leo pili o vai. O loo tau mawhai a onga nei. O le ua whasosoani e ia no mai ka lesia. Le tau mawhainga o tūlanga ia. Ai au te tatong. E le lava. Ia le fo o titi lotu lau whionga le vai ina mai no. O le whaonga ina o se leni nei. E pe umai te tau ona to sisi le titi numa. Ona lo po lenga lau whionga le whongoftalai. Iri te leo le tātou tupe po le deficit. Leo lo ta atia mai. E au ngā foi ona toi wha foi nisi se leni a mata whono whaavai. I te tono na mālo e fua mai e la tautu langa ia. Ai whaata atia mai nao se leni e mawhai ona whaatino I tu mālo e whai e ia ngā tinai. Teimi nei lau whionga. E le iema se atina e al matu tu mālo whaatino ina. O lo te talo atu pēr mātua I pili o aonga awa le mawhai ona whaatino tu langa lea. Ona o umo ona whaatino ina isi atinai. E le iese fuafuanga e whaatino. E au ngā uma. Au ngā uma lava tai peo se lau 5 futa la. Au te tono. E au ngā tele mo I lātou o lo o aonga. Pēn si whia whai lau whionga. O le tātou por kalame na au mai. Mo lea e ai o le aonga. Ia I lātou e aonga. O lea ua la vea o mātua I matangata e lea aonga mai lātou. O le to e fo I se aonga. Mai lātou fo I o lo o whatoa whana nau mai. E au ngā mo le ainga. Ai le au ngā mo I lātou.
o lo mana o mia le a o wina sa he for por kala me sa ye mo toninga o pili fa nau le university o temine ele on fayon fatinoi ia le la fa tali mai tala tupe nei le la te awa tala tupe ina ia ma fai ona tong ma fai ona avatu ia le tala tupe a wala fatinoi no nga luenga nei e peitai ite tawa ona avatu situ o lalo e lau fionga e fa ala tu lau fionga malo ia fuanga ia aua le songa fa'o ngaina le te tau ia se leni o lo avatu tu ai fono fa vai o le ala o pole a toa ia le fono fa vai il fati no ina o nei fuanga ai le o fai fua ia ti nai sa avatu ia se leni ni le la ia le pole nga le sa tasi te simal balu la o fionga o mo le ia le matu tu pe wai sfulua fe sfutolu afi le fa ingon matu tu malo ele uma fo o lo awa wa ia tu pe alai laval se le nyolo toi le la sa ta un fa ia tu ai pele o nga fa ngala se le ni le i o lo tar sanga mai a mole university ia ata ti hatu nai la o fionga ni mista o te tetong e tau fo ona mata e tu e lo fionga mista le fa o nga ina o ni se le o le polenga le e lo fionga e tele ina pay cash out ia le tele o tu pe fa o nga ina le fono fa vai ia aile o mafai ona fo le ina ia mafai ona te tongi sa o atu ia siaki nei te tongi matanga luenga te tongi company te tongi ia onga pe a fuanga ia well instead ole cash mai tua ia mafewa e mal fono fa vai ia seleni nei ia ai le o malu puipuia o te tono na wa umon fa ia tu li potel mato fono fa vai le fo mo mai le mato pasene muli le na mai ia mo le 12 after tele la fionga le minsta ona ole o tu lai mai ole o maua ia tu langa ia ona o mai le la fionga ile tato fan mai la fionga le minsta ia mai tawina o lo ia lava le nganga le o fionga le fon fetalai taua na fama la masina ma le ma le mai le fionga sui malo fale ata lua lo sa no o lo il fa ula ve le fionga le minsta tu la no lo fionga le minsta sinam tamaita fa ma lo fa ftai sa no la fionga sui man ta tonu foi o le manino ma lama fa so le taiao ai tau no fa lama le ochichi o le ochichi e o fa pe o mai tele o mai lalo le control lalo le fon fa vai na pau al me le o fa tino le fon fa vai o le fa ngalu e ina o fa ngaina selen al so le ni lama yo lo alu pe o le official aunga ia ona pas mele ngalu fa tasi ai tai fono mal pule aunga mal komitio a ono nu tai tas so e la se va nga foi o mai a to ila lo le fonu fa vai ia inga ia mata yala ia o lo ia lava ta yala ma o lo fa nga pe ta yala sa au mai lo fiso a nga fa ti noi fu nga le e pau ale va nga sa ma fa ia le fa nga malo o le temi foi o mai le grants o nala e nga lulu e lo fa ta si le fonu fa vai i se le ni e ta o le fionga suni mal inisi fu nga wale ya o le fa so a nga tai tas o le ala na tu fa ta si o le va nga mo le sila fia foi o le we sa no i le school fees ala NUS ia se tana i le ane wa sa ta pena lo business plan ma vatu o le mtanga wenga mfati no i fo ia fufuanga fo ia titilo pena vatu ai tono business plan ia pilia o ngat fana o le sila fia foi la wa fionga ia o le fto a matal pa inga lo miliona nei o le tasi tesi malvan no fa tope ona na le fa masina pe na inisi masina sa toi len fa umai le sa fa tino bloke le back to school ia o back to school fo matua matango fia male na inclusive mai tanga ta uma e o la disability ona ma wor se lauli masful e o tanga ta matua le fain savali lo ma wor se lauli masful ai so soan ia na fa nau po fa nau o sum tu fa fin o lo a onga mal fa lo fa tai ia salo manino le fa fonga mai fa le ata lua e ona le saunoanga ia ua mafua i faula ve minista tu la melo fionga fa wal saunoanga
Paftai lau fionga. O le hema nino lau fai atu tūlanga le ia le fonu whaapai. Ia le fo isa noa mai le fionga le mista. O le mea lava tasi. Le hema te malamalama umani tūlanga le iai. Tu alalo le avatu. Tu e whaafoi le ofisa wa onga. Ina ia control le iai le whaonga ino se le ni nei. Ai pule aia. E pule an malo. Wafoi o tau le o tu la ima te mine. E paule me le avatu. O le fautuanga. Mo le anga iluma. Manu lefto a tasi tesi balvalu le o tato iai. E le la vaila mātou tasi tesi balvalu. O ne to te le atu mātou ilo le tu malo le fionga le mista. A le la o tau sanga atu le 2 miliona le atau tano ina te mine. Po le a se fina ngalo. O la o fionga. Ia. Mo le anga iluma. Ai pe ono fai atu. Ia. E le a faina. Pau ale concern ne o iai. Wa ave ese komiti o aonga. Ai se sira foi la o fionga. O komiti o aonga. O ila to e fa mau popoa. Fo fuanga ale nu. O lo tu wa ilunga le fale aonga. E te tau o na fia. Ia la to tulanga lea. Lan mele o iai. O tu le ese a to la vala o fionga. Tau fionga le. Wana o le fionga le. Ia, ma le mele fionga le suelo sauno lo il fa ula ve al minsta. Se tu la mele fionga al minsta tina nu mangso. Ia no tong fai fai lo tum fa mamalama ni se vai. Ia. A tono le wana mau ile fufuanga le uchichi. O le komiti foi o aonga. E leo ave sel por no uma le sui tomai ta e o lai e ton. O sui na o nu. Ma o sui foi na o tina mata mai.
Tua sefulu minuta le to le ta leo le tula sefulu ma le lua. Ia, talua i ona o le tau sa ili atu i mafuanga o len Fafu se mai ai ona mo sia le tatu fa se le launga o le fono le palemene o lo fanga solo. Le foli mai o le manina mai o se tulanga fa le tonu o le mo sia fafu se ai o le tise. Ia le la fa le tonu ai tatu fa se le launga na mai le tatu fono o faitula fono ia po le tatu palemene o Samoa. We apologize for the interruptions to our live coverage of the parliamentary parliamentary session this morning. Due to an unexpected power outages, our live broadcast has been temporarily affected. So the technical team is currently working to restore the service as quickly as possible, or also the EPC or the electric power corporations for their work. So, and we will continue our broadcast. Stay tuned to radio 2AP and also social media platforms for any updates. Ai fa malolo on sai uyo leang ia lewa mau mai le lipoti le uto e fa fosia malo sio le tise na ia fa le masini ya wale tawon mangal tato fono e fa sina tato malolonga o lo tula ile e fionga le minstao tinam te mai ta ia tina nu mang so tai ia e tali foi tau foi nisi vai nga sala ngale a fionga sui mamal fa le ata lo tula melo fionga minstao fa wal sauno ia fa tai mo le no to fa wo troile fam talanga pe yona taua Mora se le fielo ave se ai sui o tato nu o lo ia lava ia tato pole nu ma sui mai tai ma sui o nu i te tono komiti e tai tasi tono ofisa o fono fa vai mora se le fia foi o cash payment pe on ta o ele fionga ile sui man o lo ma no si lava control le steering committee a wal vai ngole tulanga ma e le fa fiti foi il committee la vai ia tulanga ile o fetawi ali city ma se lengi fa alu mai se volta pedina al control pe vouchers mai si vai e tau ana pa le ni mai se le ni fanga ia e tau ona fa ilo atu pe ele o moel matanga menga nei o lo tam fai la vastu langa ile le matanga o fi fa tau no wai fa mo mo ia le mautu accountability ma transparency be uma pe ona sa no le fi ona le sui mal mal fa lo fa ftai malo fa ftai sa no lo fi ona minsta ia tu la mai lo fi ona minsta ia o lo iai le ia tu la mero fionga le minstawa onga of time will have no lo fionga from the line on tau put la nga o le one government grant e sa ula lo tanga when of was au no le sui ma lo fa pe a tu fa fo I le one government grant don't no tanga when o onga on a later fa fo ina ai le evidence of mel na Daily ya one government grants nga misuse nga misspent il te mile sai sa fa yele the system why e foi inisi wa e foi tupe wa le lo wa wia e foi tupe na ave isi pule a onga la wa ave fam sinonga ol mela le e le evidence ave ton tanga nga onga na le fa foi in one government grant o le la ko fa le la o mai tupe fa foi e le a foi il fon fa vai ia le fa pra mata tatu va vai pa monitor foi man ko foi e le ima se audit se tasing fail one government grants il valuta sanga o tona nei le ima se audit tasi na processes la val matanga venga sa fai o le la o mai nei don fon fa vai I tatu va vai le la monitor fa le fa nga tupele ia fa tai mo la no ma lo fa ftai lo fion minstawa onga ia la malena la ve sa no anga sui o fale atalu ia ma lo fa ftai mo le tulanga we
Whamanino tula mai le sui o whale atalua e whaawau saunoanga. Haftai. Ia or tala monia. E le lope feo lolo le ofisa wa onga mele la ye nei. Ai se tatou titilo. Anga le e ori le ofisa o se tu sian malo. O tua I fono whawai. E audit e private sector. E audit e la tau I tua. Atu leo o le tanga o official malo. Ai le whaina. Nanga le fito a mata sia tatou mea. Ai tatou titilo e moleanga I lunga. A le saunanga fo e le fionga le minsta. Ne te te whai ako momoi. Le ia masa utala wha pēnā no whai atu o lātou te momoi. O le whautuanga le avatu. Titilo iai. I to inga transactions nei. Ona e le ma whai e official tupi. Ale mahalo. Ona ave cash pe tala I tua ni tupe whapea wheo wa I manisi. Panga nā ia le 10 miliona le sa tu whaere si vai te mula ID. A leo te malama iei. Ia ai peo na whai atu. Panta te atu nā whautuanga. Ai pule hao tau. A walu alu fo I ua se tātou mea le tau te aluai. Whai a fo te whasa o muli. E a le nganga lava ia. O le pui poinga. O se leni ala malo. Whaftai o le na fia e ma tofio nuu. Ia ma pule nuu. I te tonu komiti le a le aonga e petai. E se fo le lātou mta whai oi lātou. E le ma whai ona alu I, to e alu I, to e oso I tonu komiti le aonga. La sa le ia I komiti a aonga. Ta ina a komiti a aonga sa ia. Ia ai le a whaina. O a peo no whai. E puna o tō, o ia tu. Maria whenua le sui o lo saunoa, lo il whau la vea ma tai malo, tu atu lava noa lo fionga le lipanmia. Salo le wa saunoa malmalama le minista wa onga. Le whau saunoa malmalama le minista o le tato poloketi miliona. O manatu le ua malmalama le mta upu. E le iso ona suia whainga whaavai. E taatia le matanga luenga. Ai ave le ngā luenga I whono whaavai. Ai sea, le sao noa le minista wa onga, valu tausanga, le se audit. E matautia le o ngongo mena tutupu, dai whaafonga mai a onga I e tupu I meia. E le tauwa ina ngā luenga na whai fo le nātemi, o komiti o a onga peitai. E le tūlanga le le. Wa o komiti nei, whai isi tau wha o popo, e le I awa tua le malo o le melana e whai tamiti a onga. Whai ala tau, le stala. Pule la tau whai no mela. Ma whai isi charts wa popo. I lunga o tamiti au. Lona lua leo sao noa le minista wa onga. Tele tupe na wha o ngasi se. Tau tala lava ula o komiti wa onga. Tu lou lava. O laito tonu le whono wha vai le komiti wa onga ufala I titi. E ele tangata o la whono wha vai. O la namatanga luenga. O meta wa onga. Ai malai vai me uma tau le onga ora na mata fai oi na fai alfa mo mo la vai fa ma male venga man tanga luenga wa onga o la to e fa sanga ya onga tu ulatina ina male vai ngo fa le onga me fa pena na fa mali tu malo o le fono fa vai na la le tato tam fa yatu e lei se si o tato le fa tete la ngole la vai mai pe fording mai mal o tu pe fa adu e feo lolo lo manu mo lo fai tete le tinu il fina ngalo il cabinet le mafu ai na fai fu fa tau nei sui mo le mele le ya la fai fa fonga tu langa le wala fo le upu e feo loro le anga mo le anga le la ye temin nei e la ngona le anga fai tete langa la fa fonga o mai te fono ma fono fa vai e ta umaina e le lava la tu lo me le tau fa ta va le tu malo ai la fo mai ta ua lau tua lalo. Tātou uma lava tātou te whai tete aisa. O tupe le tunu. Nei se si o tātou le manu le mena nā. Ai la fo mai al whātua tuanga. Ne whaua e sao noi tūlanga o whainga whaavai. Al whono whaavai. Le o tātou se. Lal mena iei. Le fo tātou vevisi. E o mal te mina i reru mo whamsino ngam tāu. Ai se au mafuai o na avel wha mo i whono whaavai a ena langolango ina ploketi. O le manu.
ina ia sa'o masanga tonu me uma yau no mas whawhita auri. E pe le nganga nā lau whionga langa lai mai tau mai le tunu whapea. Ia saungina ia whiororo whare kongu mo mo whare kongu le la kako iai. Ia siau tu efso so nia tu lea e taua whautuanga wa mai. He whionga whono. Singa wa nga le fifa sao. Ia, o fe anga iai le whawila mea. Se me fifa sao po se me fifa mamlama whala tō. O nei whaisima mawha la whonga lea wa la fo. Valu tau sanga e lei so e kusi. Ia. E mawha tele sau nuanga lea le whawhonga mai o kika malo, mga ngorenga malo. O lea i kako whamamunga ia Public Accounts o uma audit. Ia fia i lalo Public Accounts. Ia so e ngā kusi o mea ia. E le sao lea le la whonga, mwhala la. Ia, on sen. Ai o tele to tua le ava no le sui o fale ata lua. O le mai tau watu le no foa. E tu sai o le ano liu o lau sau noanga lo fionga i le sui sfono. O le li fanga le tu la fono atina e o tu malo. Ai sila o mai a ona tatu talano ina tu la fono na. Ma ua pasia. O vaenga uma ia ma o ngā sami ia e na o ia sau noanga. O uma no tatu pasia le tu la fono le na. Na afia uma ia ma vaenga na. Ni te ua o tātou le wha mamalu i le tulafono o umana pāsi el maota. O le ala leo le so atu ale whonga fitalai. Ai wha se ia le saunoanga mo le vaenga. O le toi maulu taimi toi 5 minute. Ma le nganga wha aloalo la atu le amano e wha uma mali saunoanga. Si me lava lea la ufionga le whonga fitalai. Ia se tu atu le amano ile. Whale ata tolu. O le tati e ia le isu e tusi. Whamauninga nā tala le whai aturu malo. O le tāsi le nā mafua anga mau tutu. Nā la e ona sui whainga wha vai lea. Ina ia whata ati o tose tene alu le malo. E tauna sui. A la e sao no mai le whionga le minista. Ia o la le sita. Tari oepe tari le minista. Nganga le whai atu o le tarasa o le whai atu. Malo sao noa. Wa tu atu le avano whale atu tolu ma lielo fina ngalo. Langa o le sa tauna e whau i lawe ona tala atu ale ava no wha peti whasanga i onu le whionga le sui mamalu whale atalua. E te whau i lawe iai, a leo fōringa mai la e whau i lawe mai i le malo. O le malo le tali. O le tali minsta la ko le collective responsibility. Po e ale minsta, tau pulenga wha pulenga o a whungi o le kapeneta, le executive. Ai malia lo fina ngalo lo whionga le sui mamalu whale atalua. Ia, le wate lo whionga. E langa o le mauta Samoa leo wha. Fola saunoanga o ni asu. O i whai ami o tonu ma. Ia, malielo fina ngalo tātou tūlafonu tū mau. Ia, te iolo taimi whaftai. Ia, o lo ia le avanoa ma le vaenga le tūlafonu tū mau. Mwhai ani whaali fina ngalo tātou tūlafonu tū mau. Ia, o le whau ila vea a ngai o le sui lai saunoa whale atalua. Tū mai whale atalua e whamai e mali saunoanga o mai e whoi lo taimi. Ia, lau whionga le whangofitala. E le hanga le mea wha leo le ale official phone. Ai umai fua molo teimi. Pe o tarsanga le tu atu lau whiong. O te leo lo teimi na alu le pe o le... Le ai. O le wha leo. Malielo fina ngalo o le alava o te fua atua lo teimi. Le a te fua atua lo teimi o le 5 minute le tu atu. E a fia i mari teimi le na wha le tonu ai le tatou system. Ai wha umai saunoanga o toi 5 minute. Ia whaftai, lea lau toi 5, lang nai whamei toi 2, e wha umatu, e whaftai tele la vai lau whionga. O le a toi taung whai atu pēa langa le, ia la le toi whawhina wina tu langa lea. Langa lau tu wa i mtanga nuenga mai la tau e whatino ina ngā nuenga lea. I le whai o audits. Ai o te whautua atu le mtanga nuenga, toi tiro le leila iai. Ma whautua atu fo i mtanga nuenga lo iai te mine. Ia, whawhitau ria na iei mō le tūrai mai. Ina ia uane toi tupu mai ia tūlanga lea. Ala ua mai la le tūlanga lea le tātou whalmai. Whaftai atu rau whionga le minsta. Lei uma le au nanga. A ua le mwhain whaatino le au nanga. Ona o le tōninga o whala au ne ua sioki e ia le ia le tātou whalmai. O te ia tasila lea whawhitau di tele le ia. O le umana pāsia atu le kapeneta ia tūlanga tongi e tāla fō. Ia e le whaia. O le nganga la lea, e te tau ona to e tanga ine le iai. Ina ia mawhai lo ona tongi uma i tā lafu ne. Ina ia mwhai ona whaatino ai fōfuanga ia. Ia pe o te sirifia. Tasi lea matanga luenga i wha moe moe te le iai i ar tātou atu nuu.
I tūranga whapea. O mele i le tangalunga tupe. Whaftai tele me tangalunga o tupe. Mo le tau fua ina o le tātou tala tupe. O le i le tūlanga e si tia pele tau suau. I le vai taimi. E whiololo tātou o le si i lunga ni masina. Ia lo isi atunu a o te mesi e si loa. O le nganga le iai, e le mawhai e tātou o na control i tūlanga le si tia o suau. Ai mawhai e tātou o na whai se fuanga, ina ia au mai e lalo. O le ala talo aturai, o lo iai le vier malo o lo te tono tau o suau. A whapea ua lava whaasoa, a me se levi. A mai e lalo tau o tātou suau, e soani i le lautele, ma le lautero si o tātou o tino. Ai me se lau whai tā vale. Peon sira fia, e te mi aro loa pasi le mwhaito e halo. Ona ele i eise si itanga o pasese o pasi, ma taxi. A lea e alu lunga le si itanga. Nā tō fuanga tātou malo. Soani le au whai pasi, me lau whai taxi. Sapsitai sa eri swa ui na ia mawhai pia ona alu pia na i o ingangei. Ai tu mau pia i eri tau o pasese. O fionga fonga fitalai. Maria Fenor suiro saunolo o il fa ula ve mar tai malo tu leva no. Aftai mo tu alalo le levi le malo. Te loe sangatonu le fautuanga lea. Ala fitu na pea. La mata i tupe i la taulo ora mai el tatou swau. Ia malfatulanga no le mea tonu lewa mai fautuanga. O pasese o pasi ma taxi. O umana fai le consultation le malo. Ia malato umanei e fai alato pisinisi. Ia o umana fatulanga si tanga taun fai. O se si tanga ua leva na taun fai. Ai le fai. Sa mato fei loa i le masina taluai. Ia o umana fatonu le LTA o e fai mele assessment ma fai loa. E lai fatali le pika e mai le LTA. Ena mai lo le fatino o umana talanoa. Ono le tūlanga o ngā le utato ye. Wa tauni se whaisi fufuanga mo tatou. Ai wa utali manino atu o le ufa ngā solo e. E le tauna umal masina nei le i o atu le kapeneta. Le pepa mo si tanga o pasi. Ma teksi el tatou atino. Manangang wha loalo. Malo sa noa lo fion te malo. Ia, fai mai sa noa nga fala talua to e lua o minute. Whaftai. No o tu le mtanga lunga le o tupe mauan malo. O mtanga lunga le wha moe iai e deficit. Le wha moe iai re tupe maua. Ani tātou malo. I la fonga, i tiute, e tūlanga o mawhapena. O le a lava le maua lunga o tupe maua e maua mai. E le tai o na besea e deficit mai tono tala tupe. O le nganga le tau mwhai atu e lau fiong. O le pōlenga le ye. Isi itia au nanga. Amatanga luenga. Ina ia tau mwhai e whapalemi ai le shortfall lea. Ia au te tedon. Ia. Hopefully. E le eise si tanga o tiute la ye. To le eise si tanga o tato GST. Ona. Pau leo na matanga luenga e wha moe tele iai i tato tala tupe. Ai te talo atu i lau fionga le palmia e me se foi a insta. Tu per vai ta ofi i le tu langa lea. Ona o le popo lenga le iai. I alu lunga le pensini. Alu lunga le tariff. Ko e laku e lunga ma au onanga. Lono winga. Ole a matua i tinga ina i a sia tato o tu langa lea. Ia, lau fionga le whangtalai. Te loa le ua umatu nei langa le ua tipi mai lau teimi le pē o le tātou mea lea. Ia, ai lea whainga, a tonu e esis teimi e ahele i tai ana umatu nata lisi le i. Ia, ale la musu i minsta, ia a fia isimtanga, luenga ia le i mauatu. Ia, pia le nganga le lau fionga le. Se ava noa wha mole. Ia. La tua le avano langa leu fa ula vea le fionga le minsta o tupe maua. Ia sau no mo lo avano. Ia fa marua tu sui mamalu. Ia langa ina i vaenga e tauan fa manino. Lo popole sui mamalu ile si tia o la fonga. Ai mo temi nei ele ai ma se vaenga o mato titilo e si tia la fonga. Palme silfia o ia langa vatau le malo. Tu la la fonga.
Ko nei le 23% le mai 27%. E o foi la le threshold le fa pe fully mo 15,000 e mo wai le free tax. Ia le tu lunga luas fu wa fe tupe. Ia o tele ala le fa so al malo na tulu. E sil fia sui ma malu e wo bol. E ta tia mai lo fin galo tu sai ma deficit. La ngai le formula le fa ngai le treasury. Le mo wai tupe le. La ngole tele ata to tupe le fa tia. Tele o se le ni le ta o le mo foreign aid ma me fa pena. Ele o fa ngai na temi nei. Ia o se tale tu le tu sai ma fin galo sui mal fa tai mo le no. Ma lo fa ftai o minister ia na tu le wa i umar sa no angale. Ia o le tu le mai la fionga le minister o tute. Lo fionga sa fia fa i wat ia na le se tari se ma ia feno le fina ngalo sui se tu atu minister tute ma. Tai mo la no lo fionga al fonga al fono. Ia no le tao to lua le pe ona sa no le sui mo malu. Ia ai mai sa tu pe maua. Yang ole a fia i foi male tatu tute. Tulanga le wai leo matai tu le fa nga solonga wai ol memonia tele tatu tu peto le mau ale wa fa nga solo ele process molto e ta auto le na ye mo le tu pel tatu tu mal fa la ma lo fa tai ma na ye sa no ma minsta ya fa ma sa no fa la talua la fa o matu le se la unga fo ye nei ai tu malo po fea e o yeri tele o tupela ori e tu ma war deficit se ilonga e alu lunga ma alu e pe ilunga e mai ro tala tupe wa e se lu sala miliona le i ia no ta tonu lo le la sa o la tali ia mo le atu fa tele la o fionga le fon trai mo lo wa no ia manuel lava ia fo o to eta sia la o fionga la ofisiti o le titi la to le umata to fale le no msa pe se fo fuanga tato ainga malo e toi usa se mo se mato avanoa mo ya ta o mai lo fina ngalo la ngai lo tono tala le tupel le umole official fono se ta tu tau fa yo sta ulanga fatas ta o mai mta upuna fon fikalai mo official fono ya ai malo fa tai mo sa unanga ya la tu atu le avanoa se si sus fono e sa no a warta tu tala fata o tupe fa tu ngata mau tele ya so ai o le aso mo ya o le ma ta watu ya o le wa 40 mai sao le tu malo si umu ya sao no ya manuel sao no ya malo fa tai la fionga le oftalai se va ngone ngi ku malo e fai foi so sao ka ku kala kupi le ale ko o ai ale i ku malo ngi i pa ia ma malu lewa umonga faka ope la wofionga ile fono fitalai ya fa pe foi ngisi o suiwa ai ona sa no e ka wa nga fesa mako kala kongol ka ko palmengi fio la wofionga ile palmia ma le sui palmia ma cabinet fio la wofionga ile fono fitalai ma sui malu le palmeni fio foi la wofionga ile tai ile tuangai ya fa pe foi e mamalu nei palemene fatalo fat foi i le mawalunga o faurulunga o mtanga luenga ia fa pe foi ia fa tonga tuma oti ia fai un tato fatasi nei foi aso lau liwinga o le tala tupe fa tai foi seisi o vaenga o le mauta nei o afia foi pa ia mawalunga o le tato malo ia taptapo ia le tato fa moe le ngata foi le ia fa kalo fa foi lau sunga le fai lau tusi sui fai lau tusi ia e maise le tanga luenga o lo vai malima ia unanga tato palemene ile ne foi aso ia wa foi ona fai atono e le ke le foi se tala le nei tu malo ile tala le tupe e tau ana o paiatu se tu malo e sunga ile to ina ia fa pe foi e so soani la fai ngaluenga mo to falitua pa ia sa so mua mainga la futelenga tu malainga sa tu fale lo tu la fale fonga la tau tai o male malu fale tolu ia fa pe foi ia pa ia mama malu tau ave se o tato tu malo ia o fia lava o fa fonga mai ai tato tu malo nela lang ia fa talo fa tu wa tu langa pe ona ai tau fai so tato leo ia tu sai foi male tala tu pe o fa oto
E momoli le whaftaitele lau fionga le sui palemia po le minista o tupe. Ai mese foi le mtanga luenga sa ngafa mai le whawhe foi ingo le tala le tupe. Le ua ta oto ne le maota lau tō ngā luenga ma lo whaftai. E mai tau lava e le whaingo fie ia lo tō ngā lulue. Mātou te tilo foi se isi tūlanga. O le alofa i le tātou atunu le ko ngā lue mai ia wā foi le whātau tonga le tala le tupe. Whaftai foi le komiti sa lau liwina ia le tala le tupe le tātou palimene. Ma lo whaftai do tō ngā luenga. Mai tau ia o tō ngā lue lava mo se leo se o tātou atunu. Ia ona whapele so mātou tala. Ia o la o ata mātou whamtalanga i tātou minsta ese tu sai foi ia. Ma mana onga le nei tu malo. Ia ai vatua se talango le tu malo tala tupe. Ia ona vatu ele so mātou tala tu sai foi male mātou mana onga pe ona iai. Lau fionga le minsta leo ta ma foi le tunu uma tulanga pe ona iai. E momori al faftai tele po kalame leo fa la wiloina ole te atu i fala au fa sainga. Onga ua atangia foi le nei foi vai tau. Wonga ia nisio vaenga wa tulai mai e mafua mai a o fala au fasaina matulanga e pe ona iai. Mori foi le nganga whaftai pule malu ali ma fai pule i tumalo e fia i tono se o tātou watunu. O i le e maru ka wai tātou malo i le tātou ngalu e whatasi ina ia ma fai ona tineia nei whawhitauri matulanga e pe ona iai. Whaftai foi la wofionga le minsta ia pe foi le komisina malpulenga ia awalo tu ngaluenga fita e mai tau foi ia ele ai lava se mea whaingo fia le soifuanga o lo soifua maola ai ia male au nanga i tongo i tanga luenga leo ale tua lalo foi i lau fionga le komsinga ia e ala atu le vai o le nei tumalo o sai whawhika auli e kula i mai o a foi ia whaingatae tula i mai tonu le mtanga luenga talo i le atua matulanga i soso ngiaku kako ngā luenga ia e pe ona iai i le whaingo fielo tō ngā luenga ia i le puipuinga se o tātou atunu i longa saonga le mu ia ma lofa aftai lau fionga le minsta ia e pe ona iai lau fionga minsta mai tau sa iei fole la unga se o matou i tūmalo i tala tupe watuna i atu e le mosi ngā vangoa e whai eisi ngā ofisa e kaula i eia le anga i atu le i tūlea i le o ngā tono le vailuanga o poru i se o matou a fioanga i si umu e mai tau. Whioloranga i kuma ngai whaktai mā lolaua i tonu se o matou i tūmalo e le ngata utangata malanga mai whafu. Ia a le puipuinga malata mai e pia ngisoka inga ia a wai a unanga mo mia le matou tau sanga ngai lau fionga le minsta o leo ia pe le a fia so finangalo e whataundu se ofisa se o matou nu pe ona iai. Ona o maile sa matou whamtalanga i le minsta so e fua maloloinga ma lo whaftai lau fionga le minsta ia o lea fwere sa kalimangingo lau fionga le minsta la whakingo ia kako whalimai si umu ia e koe kua lalo aku ni foi i tala tupe matulanga e peona iai ia o lo tari lava se o matou i tumalo ia po la fwere stei me whatino ia ia lenga luenga ia mo se whalimai se o matou i tumalo ia ona o tulesa matou whamtalanga i la fionga le minsta o whatuanga mwhainga whaiva ia lau fionga le minsta ia o le kafukafufunga se o kumalo na la ngafa malalo ngofo kawanga se mamalu ia ke o e lufi po fale alini ia e lofangia ia ngata i fale se o matou i tumalo ia e pe ona tatalo at foi steimi umomua fia maua ngai mori e whaku ngā kai o le ava i fia whasau mai ei vai kongu matulanga i pe o mga whaloloko ma ngiso vaenga o ala va e ngai mai vai uta pe a petai lau fionga le minsta ia ku ak lava yo kafa ke ngonga ke alofa ia ke ora ngaleka ke kwa oi ke lo kaimi ke mo mai luma muri mai kuai pe aka mai ke avi ia ona o tole se fam talanga ile faf kai lava i nisio sui ngala ngai ile awala le chavi miska ngaluenga te le tato malo faf tai lo to lang mai kaula awala le fais ke le kupel kako malo sa ngai ai peta yani ele o le leo nga fa kingo ia le wala lea i mai si umu i seisi vaenga o si umu i chavi o le nga kaile vaenga mua po le phase 1 o le awala e mai tau lava i keimi o le mungala ia kuloua le maukangi ia e usi le kanga o aku leo konkalake la ia sainga hasua i lunga ia le
le pefu le usi ka le makulanga pe o ngai ia le fa fonga mai ka ko LTA po kala fe unga ia tu maanga le fa le ko fainga ka ko wala manga o mia langa la wala le o lo uia ko foi ka ko malo ngisi o fofanga ngai sai masifo ile kolosiaku le onga tonu ia o le mai ka foi o le la o foi le vanga longa lua le wala ai le ama maukuru vanga le ila wala le o lo al wakwa le vai kai o ma nga I lumole fale a onga sila fo ia le la o fionga le ministalo ngafa ma vanga ia wa eli la au onga ele o ese saunga le mue e kelo ka mai ki pa la sila lo a fa pe ki munga masua ke wa fa inga se so fu ma se o lo o alo fa na se ma tu malo bo vai a fa pe sa fa mi ka pe ongo mi ka la wala ia la ki kiroi wa ko ma le a fa la wa ele le wala wale mo le fe pase inga ma la kele le wala ka wa ia a se ko si sirangi ma fu fa fika uri ia o le vai lo kala ko le fale a onga a pa le vai le wale anga a ko ia le wala a kongo fo e ui ko le pa I o ka ko ma lo ngiso kai o lo ku fa fika uri le a ka lo aku le ila o fionga le minsta nga luenga po lava nga fa maleva nga e hape ase ko fofua se isi a wala papa mo sanga le mula o kele e renga si la nga iu e foi fale aliri mali paka ia mali mamalu o tato watunu ia e la sia ia vaenga e pe ona ia e kakalo aku mali a wala le kafkafo le fale a onga le anga I kai le kale sia au pa ia o aso ngatai o le wala nga sa fau le malo e sulfai e mako ngu upe a fa pe ke wa fie tsunami le wala le la wala le sa fa kale le ma tulanga pe e sulu mai ma ko yuka pe afa inga tsunami kalo aku fionga le minista nga fa ma vaenga ia e ko fia fa le so ma ko wala nga ma kulanga pe nga yai le si vaenga lava le ai ni saunga le mu se o matu fio anga o sa anga o lo ye le vai kafe e le saoinga o le vaso nga le anga le kau mai kau nga le a onga ia ko kele o fana mafua mai o ngaua sua le vai le mfainga feoa I o ta vale mtangata o le mfai a kakalo aku I se vaenga di saunga le mu o le mamalu o sia vaenga se o matonu ia pe mfai o fakingo se awala po le alava se fakingo se awala le si vaenga langa ele vai kuma oki yuka isa anga o lo fa ngale awala asi ale asa anga lava ia mo le kamu fainga mai so vai ya mo sa vango e fa le ia wala ma tulanga pe ne ia fa kai ka ko fa nga malo ia fa pe nga fo se ma ko piko ngu si mu sifo ia ma si mu sa o lo ko fia fa le ia wala e o yu ke fa ko anga wa ko fia ko ring yu mar ko ai pe ka yang ia e lo ko saun ka vale ia wala ia ka kalo ak fia fa le ia wala ia mo le akinga le nga kai la fmang ko ngor yu mar ko ia wasia ki nga e mosio ka ko ngu pe onga ka ko wai ia fa pe nga foi se ma ko ngu mai ngoa ko fi fa le ia longa awala ia nga iu ka fa le fa to anga ia awala va de kausinga so fu ma le ola o ila to uma ia onga o mai le sa ma to fa talanga I la o fionga le minska kupe ia e ka kalo ko kiki a ongo aso vai aso ia nga e ko ilo kumalo se fa mo le ala usunga kofi la se kala mai ka ko family onga do se la wa fa lo le mai le kio le la unga ngi ai la me pori ai wa uma sa ngol par mia si umu wa yai ko kupel va family onga do se la wa ya ko a pe ka ko la fa so mai lava ma loya se kai mi le mo ka ko ya a fa fonga mai si uma makulanga pe ngoi le lava o fa o me sa o ko fingalu yai makulanga pe ngoi yai ia awa foi ia skako kupe mai va ala nga mongi lava ia I tulanga e pe onga ia la fa tu lava fa nga malo ia po fe lava o ka o ko ia o fa o aku se finga ngalo se o mako I ku malo ia nga fa pele se o matu tala ia malia fe no le siu mo lo sa no lo e fa la ve mer te malo sa no lo fianga deri parmi o le tupe o le taui mo si umu e taun fa mamla matu nga ole wa salala u de la langi ato le mautala se o le maua fa ngal malo le lo polal me le tua yai
O leo o mana talimanino whaururunga o mtanga luenga le malo. E whapula tūlanga o le vai ina o le tātou tupelea. O lau tala noanga muri na vatu I runga wale si whasala lau. Sa fata si umu lava le on sa. O le tupelea. E leo se tupe taun tātou whata mala I o tupe mai New Zealand. E tātou na sa o le lei le vaenga. Ona ea. O le whatoa a matal tātou tala noanga I le tau I o le vaa lea. No le 4 miliona le wa mai. O le amatanga lea, o le tau I New Zealand, mo tātou. No mai tonu whainga malo. Na le 2 miliona na tu e watu ia au tau whalongo. Ma sa fata. Na o le 2 miliona. O mai lo le whainga malo, li liu mar tonu, a watu uma le 4 miliona mo I tu malo I e lua. Lela ia I nei ngā luenga le whenga I mal te whanor komiti. O le whaawasenga uma tusi tupe tangata. Ia sao I lātou e alu I elfa manianga. Ia lai whaasolo te mini nei. O mawhoi na ave ele tu o lalo, alo lofa turi a pūr me tā upu, ua whai tio tangata. Ile na tātou whātari. A peo no whai atu. A se sere vai ngor tupelea ai lele lei. E le te fia mai New Zealand se si tali mo tātou. Le ala leo whai atu whapea. Lona lua. Ua mai le whautuanga I lātou o lo ngawha I whaurulungo le tanga luenga le malo. O lo ngawha ma le vai ngor tupelea. Whaamua sa whata mor se 4 miliona. O na apalai whapitoa la I o le tupe foi, e tau iai masiumu. Ia, awal whapolela o whionga le rifai pule. O lo iai lava whetara noa inga o lo alu o teimine nei, mai la tau o lo ngafa, ma le vāle malo New Zealand o wharu lunga le mtanga luenga. O lo wha solo ai claim te tasi, e le tasi se claim. O la alme whai le vāla, e tu ai ope a vese. Lai wha solo tala noanga I le me tala whengai, tala whengai mo ai. Tala whengai mo tātou, tala whengai mo New Zealand. Le lava lai wha solo tala noanga wha vāo malo I le teimile nei. Hai tātou ai ele manu oulu. Se 4 miliona le la avatu. Io e lava pele on sai lai wha whonga mai wha ururunga o lātou o lo e o lo ngafa mane rufi ino o le tātou tupe. Le msalo po tono lesi rua pe toru vai aso. E wa tauna mau oma tupe I lātou. Le wala le te sao no mai ai I tiavi sao. Se whai unga na whai mua le tupu ai nerfa fita uri, 4 kilomita, su 4 miliona. Ai sea, mo le pa leni tonu na whai, lai whai ersu su engal malo. Pe wha whea o na te lele nei tupe. Ai umane lele leila wala. O le toi whetu unai nei whainga wha vai. Ia whai so tanga mai si umu I tanga manono. Le wha solo ai nei le awala le wha tūlanga le teimiri nei. Ai la wha mai langa o whainga wha vai a la tōlo mai tupe mai wha. E o mai mala la tō teritonunga e le se capacity o tātou tangata. E le lava ia mawhauwhaunga ma le poto ma le tō mai tātou kon kalati. E lava whena le lava. E lai whetu una I le teimiri nei. Whainga wha vai ia a fia tātou kon kalati. Ile me muri le alu e a matatu si umu e tau mai lalo I tau ngā manono. Ai wha mawina lo fina ngalo I mea ia te atu ngalu ai ia la lau papa me o ma le fono. E na saule tatu tere no ma le puro le LTA fix tatu mea na. Ia al soso ni atu na ma le ngang wha lalo. Malo whaftai lau whionga le teitai malo, ia, salo leo manino le vaenga, sa sau no ele sui siumu. Ia manisi fo I o tau mate vai unga ma, ia lewa whamamlama le teitai malo, vaenga se leni fo ie, la le taimi mawai, e fia le au whai. Ia ono le tau lufi atu le malo, ia e whamalo whaftai, ia, sau no maia, e leo toi mawho ilo taimi si umu. Ia, lau whionga le whonga whtalai mo le kwal whaftai, te le whaftai fo I le whionga le palmia, ta mao le atunu ma tūlanga e peo ne iai, ia, so mātou vai vainga, so mātou tu malo, leo whafonga le mako I ku malo, e leo tu au noa le malo, ia, le mātou I tu malo, ia tu sai fo I ma mātou tarsanga, whaftai tele lava I lau whionga le palmia, ia, o lewa, o ke uskai lava le pula, lava skai mika wheloa e ma le pule lati e ia, e whafkunga e vaenga, o le anganga e whao o tupea te whinga ngalo se o tumalo, e tu sai fo I ma le wha moe, ia ona whapele so mātou tala lau whionga le whongwhitalai, se au ke uskai lava I lau whionga, whao maku lau sa au kaukalanga,
a tonu foi wa uma foi se mangaku le ngai kumalo pa wal kala le kumalo ngai ia lo fangia le akua lo fionga fo ftalai mau so fingalo mo so malo se fa foi ai mau kala ngai fa longo foi upol mau ka ngai se ma li ma maka ngo fie foi le ftunga inga ile ava fata matulanga pe one ai manguia foi la fionga le pale mia malau kapineta fa pe foi min skala ngolango ia fa pe foi la fionga le tai o le tuangai ma suga kai ia malengi foi ku ia fa pe foi ma koua kuku ko kasi ia wa foi le tingaenga manguia foi fa lunga mtanga luenga ma lo fa tai lo tunga luenga fita ia moso ko malosi ia pe onga ko fe o ko wale manuia o Samoa manguia foi ia kapoinga Samoa ia i fonosole al tato watunu ia o sekala le manguia kele ko enga ngia so fa tai fa malo fa tai sa no sus fono mai le tu malo si obu ia o lo ua whaafonga ma to alo tu malo lo tap ai mai tu sa foi o lato finangalo e whaaui mai a te oele te mari tu malo tu lo o fionga le sus fon ia le o fonga maua le maota e mai se lo tapo i ngalo tu malo wha malo wha whtai ta pena ia o lo o maua pele ava noa le tato maota sisi sui e fia sao noa e tu sa le tato tala whatau o le tupi le wole lei a tol tato system pol tato power te o to e atu matangi se si fa pe motu le la unga mal for sang le wole lei a to la foto lei tu mauta pe e si siole le tu mauta fi sa no ma manu o mo time e aru taimi a ele to mau se avano e to ainga avano le lei fa pe nei fela fo ia fela fo inga tatu parliament o se tala le tupe e se la le nei fa mau ngal parliament o le tau fa su fiu su ye sao no ia i po no le aso mo ya peur fong ftlai ia o le mata watu tu la mai le fionga ile min stalang lango ia o fate kongolosi ia ma fsota inga le nei vai tau ia le fionga sui ma malu mai sale nga sau no ia wa no le mota mo lo fina ngalo fa ia tu sol tal fa tau tu aftai lo fionga fong ftlai se avano fa auro tu ina mai fai se sao sa lenga lua la wale tala fa tau le tupe o to nei e le lau a fono lau fionga fong ftlai la ni nai minute a se o tapatu ria ta tapo inga si o tu malo si o tu malo sa lenga lua so ngai fa ngai nga tau de langi fa ta fai tau langa e fia a fia ai tupu tabali le fia anga i vai puanga simale fia ai samole oi fia ai la mata e pola pui sa tu vai mal malu le ala kaua pa ia balai tu mua i fonga o savai fio ai matautia a fio le to fasa sul tu a fio baupu pui e olo masela ai mai se le tau polo ali le malai fe tolo ai ma vai molia fio ai la inga sa mo le oi a inga sa lilo mai, 'Fio ai o lo mapu. 'Fio ai la inga sa lilo mai ava. 'Fio ai o lo mapu. 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 '
pui fare se folu vale pa malu le ala taua e fa pe foi no tapa tu ri tai tapuinga se e kalesia metisi Samoa Marelarolangi tapuinga i lawa fionga il presidente Faularoletti lau sunga i le fai lau tusi e te wati silili le ilua tu ioti le uo le no fua sea i sinoti taitas le tapua inga ma le tau fale mau ta mama lo manu malo pa ia o komiti tu mau tupu mai male mamalu o le loa le kalesia tapua mai a male manuia se fai se ngaluenga le asi marol sanga se valu seuli awa se tau tenga le mauta sa moa o lo tapo e mai. Ia mali e lau whaafonga upu o lo ngutu mama whauwhaunga o lo loto. Ia wai o e lava le papa malena te tongi o laina i mātou. O ia mātou o iai. O ia te oe upu o leola. Awalawa ne ia te mātou ia wai. A ia tuina atu li viinga i laua fionga. Awa ne ia te mātou. Awalawa ne ia te mātou. Awa ne i tau le ngutu ma le upu. A ole a mio ma le wha maoni. Laua fionga le whangaftanai. O le tele o lau wha maumanga. Wana o mo moonga msafi finga. E wha o ngā ai o minute. Ai o te wha noa e wha sila atu. Lumau laua fionga le whangaftanai. Ai meisere o mauta whono. O te wha ilo atu ai lumau le nei mauta. Na paula valea o se fai pule wa ofi mai to tonu le pare mele. Ele ai se fai. Wa so o sa moa il tatu fa lau loa. O lo anyangi ai lo te fai. A o lea wa o fale il mauta. Ua le ai se fai. O lo ingoa matai o le irua. O lo ingoa atai atoa o sangato karene. O so sene o lo fai. Na o fionga le whangaftalai. O le nā o fai lo atu. A o lo ino fusu wai lo ai le lalolangi. O tālengi. E se fulo fusuanga. O le afa inga foi ngau tu yoti. O laua fionga, tu atu iau au tafa. O le a se teimi tate fusi ai lo fai. Ua sila mai ile a fionga le lua sangato karene. A ele eisi fai. A e fina ngalo e toi fai sau tautonga i lomba mota. E tu i ai lo fai. O te manie ato toa. A le tautonga o a wana sa pita siri na leo tele. Le taunga o lo ingoa. O matau malanga malo minsta i Hong Kong. Malia a whenua le sui o lo saunoa. Ia se taimi o atu le... Ia. Malia whenua le sui o lo saunoa. O lo iai le whau i la vea. Malia whenua le sui o sa lenga lo whionga ni mista langolango. O lo iai le sui o lo whau i la vea. Se i saunoa atu le sui o lo whau i la vea. Tula mai lo whionga le whale ata. O whionga le whakatalai. Ia mare manu le palme. O tula i atu ona le. Le au ngani me sia wo le lu. O le utis talo to ila o whionga le whakatalai. Mare manu le palme. Pe ma whai ona wha ato le whai ua. O sia wo le whionga le minsta langolango. Ia pauna me o tula ia toi alai matanga o fia sa nanga le.
Mr. Golang, tu la ya tu fa ato adele, fa i o sia wo. Ia, malo whaftai, na whionga tupwhia ia le, sui fua whale atatasi, ia, whautu atu fo i la whionga de Mr. Ia langa ai lo fa u la velo nga winga o faulo taimi, ai o te whina ngalo, pa kua ke le lo whakamala i lo whai. Ai o te whainga la tāpena i lo official fono e whamai atu langa ia, ane i faulo taimi, lo tula i atu la whionga le teitai malo. Ia, ina nei mamafa tele le sui mamalu le tā ua o siona whaiu. Au le lava sa tātou fono mai isi whale uma i sa le lei lava me le tupu se whale tonu. Ia, lava le onu sa i o lau whionga. Te lo le ufa fonga atu le whionga le whailau tusi le fono. Ia o sa langa le whatoa e o mai tonu le mota. Au te lo le lafa o popolo whaiu pēa uma le fono i le so. Le nganga le me whalo alo. Ia, tula i mai le sui e lau whionga ni stalango lango e wha awaru sa unuanga. Nei whao e sesi lo taimi tu so whau la vea. Ua toa le fia ma le manosi o le sui mamata. Ona tasi nea manosi anga le tangata soifua. E lea ia se tangata te ia ua ola le lau ele ele ai se pongai. Lau a whionga le whangfitalai. Langona o le whanga i tia ma le oli le loto. E whasanga e o matai maunga e o mai ai lo fisosoani. O lo fisosoani mai ai ova. Da e tuina mai yoa. Ina e ale ma peva lo vai. Tari sua i Yesu ma on so e ma moe atu ta mai tai me fai loa i a Yesu. Yesu, whauta o lautina. Fetalai Yesu. E le ai so tina, e le ai so uso, e le ai so tua fufine, na o le na te whaia le fina ngalo o lauta maa. O lau tina le na, o lau uso le na, o lau tua fufine foi le na. Ai mani wane Yesu e whai mai o ane, Whauta i ri tamai mamoe a le tua. Nā te amwe ese anga sala o le lalo langi. A o le wale lenga mai le langi ua whapea mai. O lo watali pele le nā. Ia o tau whaalongo i ai. Laua whionga le taitai komiti, ma le sui taitai komiti. Male ma malu o le komiti o le tāpenanga o le tuto tasi o le atinu. Malo tāpena. Malo moe mana tunatu. Malo le finau manuia. Wai u manuia vea uma i tapu au ina e le tua. E le ai mase ngase. E afua mai le aso ta lolo siva ma pese. Fai li po so vali o a onga. Ma tunga waa e maise ai. O le tau pati mai o le atu nu i samonei. Ai maise sa moa i atu nu i fafo. Ua taape ma le nganga o le tua wai i manuia. Tele ta ua o le whanati nati. Lea ua whaunga ai le maota fono. A wai tali tonu tau. E lava le ne tau sanga o whatari. Ai tā ua wata penai, lea ua tato iai le so. A umana tato whaia sa mea wale lei, ona tato whapeane lea. A walawa ane ia te matou. Tuinatu le vi inga ia te oe le tua soifua. A umawhai ona tato whaia sa mea wale lei. Ia o tato whapeane. O tātou lava au na lea ngā. E fia o se tala ia i nā tō na tō fia komiti. Laua fionga le loe e sili. Laua fionga papari tere. Tama le langi ma le ofiso o whamasinonga. Le si tala o whamasinonga. La fionga lo au whatanu sili le ofisa sili. O le betanga luenga o tina mta baitai. Polo tai vau malawa fionga nasa.
Lawa whianga le whailau tusi le whono. Lawa whianga sa tama ma le official whono. Lau tō whaanga whiri. Whailau tusi o le kapineta. Tanga luenga o tupe le malo. O tō whianga o komiti tō whia. Ma le kapina ino o tato tūto tasi. Sa o mata ma nofo ma mai tau. Sa o tilo ma vai. Oka e mulinga ni ao, ni oli ao ni fori. O tau o tupu no mainga. A watu te isi lalo o tau mamalu. Mo o tau paia. Ai o tau whaia le whaiva o le au na matau tua. Ono lo tau walo lo famoni a sa moa ma le malo. Malo tau tutoto. Malo tau tua matavela. Malo ngā lulue. Malo le pale. Ia o tau wao whamanianga mai le tua. Laua whionga di whangaftarai. Ina nei whaapito se langona. E le mawhai ono whatau vale. Whatauanga vale. I matanga luenga le malo. Matanga luenga le soifua malo loina. Na matanga luenga o leo matinei mu. Matanga luenga o aonga. O ofisa le tiute pulenga le suavai. Pulenga le tise. O ofisa o waa mamlaiva lele mawafu. Malo leo to vala awina. E tele fafita uli malutau faososo. A ole mafuta mato i le tua. O ia itali o tatou maftianga. Ma tatou to atinga. Ia o tau loto te tele. O lo i le tua loto tauli. Ngā lulue marpuna wai. Tuli ilo malo tatou ai. Ma ia lau fofonga fia ma ata. Ai so ia di faa uu tangata. Ia faa manuia le tua. I lo o tau vaulawina. Le au na lele ie ma le wha maoni. Uru whale mai ai le fia o lowali. Afe mai sautala i laua whianga le whai lau tusi le whono. Laua whianga satama ma le mamalu o le ofisa le whono. I le wai whono a mata le pae inga. Seia o lava i na whawau whontanga le mota. Eo mai ni tai au. Tai mea malo longa le whono. I lo tau tautua. No tau tautua ma ta vela. I tai o Samoa e alai i le mau te whono. E whapena foi. Ona o mai tau taimia whontanga whatomiti. O le tai au o le au audi. Ina ia maua pele malosi. E uia ina le maua ni alongi o le tomiti. Ia e lea wha ina lea. Ai whai mai li tala le matou. Ave pasi. Noa pare pau. Ai fi e pasi se o pare pau. Ia salat ala langa ai. Whapeatu tato wo pā ai pia whapena. O le vi inga. A o le nganga o le whaftai. E laua whionga i taitai i le malo. O tapenanga mai e a sahalo atu iai. Se o tātou atu nuu e ala i le tuto tasi. Wa o mautau wina. Wa o manatua lau saunoanga. A o tapena le whama e aina o le malai. Na e saunoa mai iai a tiao. Le ilua. Wa o le to e tari atu ini ngasu mane whai mai. E mai maua i fua le taimi. Tātou tuli i luma lo tātou ai. A wāse manuia o Samoa o lo tapu ai mai. Ia tātou tali ma le loto file lu. Laua whionga le ta māparimia. Whawhetai le tō wha le tua. O moonga nā o mātou loto.
o langona foi nā o Samoa. Tō pēre sa vili tori lau mea pula, ma whau i leo taota i le ele. E ma whai uni to e salu malafo i le afi, a e to e fo i lava i le mama. E tā ua le whai tio, ma le tau whaleanga ma le whai whai. To e 5 minuti e tupu ai o nisi mea fou, mo le aki na ina o Samoa mo sone lei. Ma ia, aua nei to alia fuafuanga alo alo mabau o le whainga manu. Whaafitai, whaafua, ua toe whaafoi tupulanga lalo waoa. O le atu nu se toe whaatepa, la toe wa ai ia ano mare lo loto, i winga o nā maa, i lona a ano ma lona tā ua. Ua whai ma whamanatu pēa, i tausanga umba, e ala i sisi na ae o tanga vai. O le sa o lo tonga, ua tatala noa tanga ona o le nofu polonga i pūlenga sa wā, i isi atu nuku o le lalolangi. To e 2 minuti le sui o lo sa noa. Ia, salo le afa i weu la uolo le tara i tupe ui ana nau le loto, fia sa afi mo le whamoi moe. Ia, a la tau ma whai loa, e whai se tala. Tau whianga le whangwhitalai. Ta le tolu a mana onga o le tūmalo. O se whale fui mū mo lo tūmalo, ma se pou o leo leo. E lua mū te tele lava sawhe ngai ma lo nu i sangoni, i le amatanga o le tausanga. E tau nu atu fui mū, wa lefu le whale tulo watu le mauta. Toi o si maa. Longa wina. E le whaisi mamao o asau, whaisi mamao o mauta o lo iai nei. Le ala le nao le tasanga, pe a tusa ai, mare te wha, se poua leo leo, ea ma se whale fui mu. Lua, ia lau whionga al mista o soifua malo roi. Te lei al whale tonu o tō tonga al whale mai. Si au tu malo. Whale tonu ea malulu. Le ola ili. Ia whale tonu muenga. Mana o mia foi se vai vela. Se masini. Ia e soka ai. Ia muenga. Ia muenga ma ia tanga alunga. Whao ngā mo ma lua. E te tau na iei se fo mai tausi mai. Fo mai pasi. Ia molo matu whare mai. Ao le tala le tupe. Ia ua lango ina. Wa ua wha mawina. E loo le nei sui. Ma le wha alo. Ia manuia tele le fono uso Samoa. Malo. Malo whaftai lau whionga le Mr. Long of Sota Inga. Sui o Salenga. Ia whamalo whaftai. Whaftai fo ti mai. Ia ai on o le manatu atu. Ia o lau whionga le. Le di whaipule ia po lau sunga fo ile. O po lau whionga fo le Mr. Long. Ia iau tofi wha komiti tu mau le kalesia. Ia whamalo launga whamtau sisili ne yasu. Ia fo ile tuar malo si lau whionga. Tu sai fo ile vala awina. Manatu le no foa o lea wa tātou tūlalata le tātou taimi mānawa o le so. E winga ese fo le ne yaso le whātūtū ngā tāle pa ia o le pālmene. Inisi e saunoa a wāre tātou tāle whātau o le tupe. No manatu leo no foa ia ai ono o le lolo wāre tau. Ia po le urua yaso fo le tātou fontanga. Ai bo moli atu le whaamalo ia tō fionga sus fono uma mo le ne yaso. Tāluai o leo tātou taunu mai le tātou taimi mānawa. Ia e le manatu ia o le amau avanoa le asofono atai au
Whamalo le usfono le pai o le palemene, whaftai mo finangalo whaalia. Matau atu e pei wa whatutu ngata usfono, ia masalo ono o le aso mua tātou sa ili malosi mo le aso atai au. Whaftai sa moe lau tapua inga, ua manuia le alo seu o le palemene le nei aso. Ono lau te talo, malo whaftai, e whamanuia le atua si o tātou watunu le nei aso, e uina lou lo wāre tau. Tapua inga sui o mtanga luenga, whakalapo tonga tu maoti o le tātou malo, whamalo le lava pale, malo le onsai, malo whaftai. Whapea fōi mamadu le atunu o tātou mafuta le nei vaenga le aso, whamalo whaftai lau tau tapua inga. Alo whangia le tua toenga o le nei aso, ai maise o lo utou wafi fio atu. Ai tātou te lei tolopo, te tau sangatu, sui usfono mo ale patai tu pai lunga, se e saunia se talo e whai wai le tātou fono. Lo mātou tamae o le langi. E pa ia lava lo suafa. Oe o lava le atua o le langi ma le lalo langi. Oe o le atua o ananafi. O le so mai enua. O mātou iai le nei whātau siusi unga o la mātou whorutanga. A lau pāle mene o le amatanga le nei aso. O mātou iai le si ui o le whamoimoe lo mātou tamaa. Mātou te o atu i o luma se o mātou sula ina lo alofa mlo wanga le lei. A wawo mātou mori mawina lo alofa e le mawai lea i lau whanau. Le nei tū la lo mātou tamaa. Mātou te whaafetaia lo wanga le lei. Mai lava i le tae ao se o mai le nei taimi. O lo whama malu pea o a awa lofa i lunga o lau pāle mene o mātou tua. O mātou iai le whaatau siunga ma siunga le nei aso. I whi au ma ngā luenga wa e tofi i mātou te ngā lue ai. Ta mā mātou te talo i lau o fio. E le ai ato toa lau whanau. Whamangalo ni o mātou se se. Whamangalo ni o mātou a leu i o luma lo mātou o tua. A wawa e si la fia lava i mātou o lo mātou tofi lava lea. A wa o mātou te talo i lau o fio whamole mole. Se ia e whamangalo i ate i mātou teito tasi. E ala lava i le toto o Iesu ke visu. Na maliu no i mātou le whanau anga sala. La mātou tu ua mo mātou ta ape ta mā. Anga le li lau o fio. Whamanuia i a sa moa mai lava i ona tai i se i o oi. Na ia mātou whanau. Whamanuia le nei pāle mene. Mai lava i le pāle mia se i o lava. Ia i mātou uma o i eile nei aso le tuolo mātou tamā. Mātou te talo i lau a fio. Tai i atu lo mātou wola i le tai au mua. E nei a whapena ono mātou au lia. I lo ua lofa ma lo wanga le. O la mātou te talo le le i e. Ala la watu ia Iesu ke viso lo mātou li ma lo mātou whaola. Amen. Marofa aftai lo fionga ni stalong lango. Ia tu sai for tau sanga o fai United tatu fontanga le nei aso. O te fasi silatu o tolo po nei tau manga le fono au fai tula fono. Se ia ulia le aso fono atai au. I le tula iwa tau sfulu i le tai au.